modimo wa khutshwa ikgonofatse le ka re balla yona 2 Chronicles chapter 18 verse 1 of taka verse 22 then le nna le tla itshwara fa gore ke tle ka o thushana le bororo mo amen yona e bala ka tsela e Chronicles tsa bobedi chapter 18 verse 1 to 22 Josaphat ga a tšetšwe ke makumo le go retwa a tšelana le Ahaba ya re ge go fetile ngwaganyana a etela Ahaba motseng wa Samaria Ahaba a tlhabela Josaphat le batho ba tlilego le yena dinku le dikgomo tše ntši a mo potelela gore a tšwele Ramothi motse wa Gilead dira Ahaba kgoši ya Israele a bolela le Josaphat kgoši ya Juda a re a o ka se ile nna kwa Ramothi nageng ya Gilead Josaphat a re nna le wena re batee le setšhaba sa ka ke setšhaba sa gago re tla ema le wena tlhabanong Josaphat a bolela le kgoši ya Israele a re anke o botšiše se morena a se bolelago lehono kgoši ya Israele a bitša baprofeta banna ba 400 a ba botšiša a re a fa re ka yo tlhabana le motse wa Ramothi wa Gilead goba re le segoya bona ba re sepela gobane motse wo morena o tlo ga fela seatleng sa gago kgoši Josaphat a re a ga go sana le moprofeta wa morena fa yo re ka go mmotšiša kgoši ya Israele ya re go sa le monna e mongwe yo re ka go botšiša morena ka yena fela nna ke mo tlhoile ka gobane ga mprofetele tše botse ge e se tše mpe ka Mika ke mo Mika morwa wa Jimila Josaphat a re a kgoši ya Israele a bitša e mongwe wa balaki a re a kopa o bitše Mika morwa wa Jimila kgoši ya Israele le Josaphat kgoši ya Juda ba dula didulong tša bona lepatelong le le išago kgorong ya Samaria ba tšhepile ka tša bogoši gomme baprofeta ka moka ba be ba fela baprofeta pele ga bona Zedekia morwa wa Kenana o be a itiretše dinaka tša tšhipi a re morena o re ka naka tše o tlo tlhaba Baisraele wa ba fediša o tlo tlhaba Basiria wa ba fediša baprofeta ka moka ba profeta tše bjalo ba re rotogela Ramothi wa kua Gilead o tlo atlega motse wo morena o tlo ga fela diatleng tša gago kgoši motseta yola wa go bitša Mika a bolela le Mika a re o tsebe gore melomo ya baprofeta e eme ka lentšu le tee le le kgatišago kgoši anke le la gago lentšu le etše a bona o bolele tše botse Mika a re ka bophelo bja morena ke tlo bolela se morena a mpotšago sona ge a itla kgoši ya morera ya re Mika a re ka ya ntweng kua Ramothi nageng ya Gilead a goba re le se go ya Mika a re sepela o tlo atlega gobane ba tlo gafelwa diatleng tša ledi kgoši ya morera ya re a ke o tlo fela ka go eniša gore o sempotše a mangwe ge e se theletšo leineng la morena ke mo Mika a boletšego a re nna ke bona Israele ka moka ba itlane le dithaba ba etša dinku tše di hlokago modiši morena o re ga di na mong wa tšona a batho ba boele magaeng a bona e be leago kgoši ya Israele ya bolela le Josaphat ya re a ganka ka go botša ka re a ka seke a mprofetela tše botse ge e se tše mpe Mika a re gona kwang se morena a se bolelago nna ke bone morena a dutše sedulong sa gagwe sa bogoši mašaba ka moka a le godimong a mo emi ka go le letona le go la ntsoso morena a re ke mang a ka go ya a foraforetša a gaba gore a tšwe a yo bolawa kua Ramothi wa Gilead e mongwe a bolela ka gore wa tšwelela e mongwe wa meoya wa ema pele ga morena wa re nna ke tlo mo foraforetša morena a re ka mokgwa ofe wa re ke tlo tšwa ka itira moya wa maaka melomong ya baprofeta ba gagwe ka moka morena a re o tlo kgona sepela o yo dira ka mokgwa woo bjale o tsebe gore morena o beile moya wa maaka melomong ya baprofeta ba ba gago
morena o go reletše kotsi. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo a tlhonofatša palong tša re tše madulo. Amen. God bless you. Amen. So modimo a kutu a tlhonofatša bana ba modimo ke re ngwalo le leteletšanyana re a leboga brother Lesufi. Amen. So ke dima re be re theleditše re kwele Hallelujah. re tlo tšwela pele ka lentso bana ba modimo re sa tšwela pele ka climax of prophecy re mo part 52 a re boleleng ka demons in religious realms. Amen. Nyaka go bolela ka ke di bitšwa ke makimone meyo ya e mebe ka ra borapedi. Amen. Then because jwale ka ge re fela re bolela bana ba modimo taba ya meyo ya e mebe lefatshe la nako lefatshe la rena batho ba bantši a ba tsebe gore meyo ya mebe ke ba no nagana kgopolo tše dimpe ke maitshwaro a ba well dilo tšeo ke di-fruits tša meyo ya mebe ga botsebotse go na le meyo ya e mebe. Amen. Meyo ya e mebe go bala ka thuto ya Bibele e re ke mangolo go bala mo lengwalo la Revelation kutulo 11 Bibele re go bile le lentwa ko le godimong. Then go ilwa Mikaele a na le barongwa ba gagwe le Lucifer a na le barongwa ba gagwe. Barongwa bao ba Lucifer ba latlhelwa lefatsheng. So ntho e bona e direga mo lefatsheng e le gore e kgatlhano le lentso la modimo a eno ba batho ka re ba rata go dira no e dirwa ke meboya yeo ye sa le ya rakiwa le godimo. Now ke diphedi tsa semoya tse le gore ka se di bone ka matho mare ke tsona ke di tsena mara batho di ba dirisa le tse re di bonang today. Meoya ge e fetša go rakiwa motho wa mathomo e fitile mo go yena ebile Kaini go tšhimo ya Eden crowd ebile e tsene mo phoofolong pele ya tsena mo se se bitša gore ke Noga. Bibele e bitša gore ke serpent ya fitla ya fora mosadi. Then ke go belaga ngwana o le yena ga a thoma o bolela wa kwa re ga a rabišana le modimo wa makalana o tswa ko kae ka re o araba modimo ka tsela e nngwe o araba modimo o shae. Amen. Jwale re hwetšele meboya eo a senke e tsamaya jwale ge re lebelela mo tsamayo ya borapedi re hwetšele gore meboya ebile ya tsena le ka mara borapedi then ya dirisa batho ka mara borapedi jwale be ke no re e lebelele bana ba modimo because le rena re barapedi and then a re nyako re ikhwetse re eme ka dilo tse dingwe tse le gore a se tša modimo mola re ipotsa gore ke tša modimo. Now mangwalo a rena fa bana ba modimo a re bontšha gore ene mebeya eo e tlo tla kudu mo metlheng ya bofelo. Bibele re go tlo ba le baprofeta ba maaka bona metlha ya bofelo go tlo tswela baprofeta ba maaka ba tlo dira ka gore go tlo tla baruti ba maaka go tlo tla baapostola ba maaka dilo tseo ka moka tsona bana ba modimo a ile go ba fela maakane go na le moya wa maaka o dutseng ka ra motho a dira dilo tseo. Jwale be ke no re lebelele fa jwale ka bana ba modimo re lebelele mangwalo a rena mo re hwetša Bibele a na e re botša ka tiragalo e nngwe ya mengwaga e mentši gale mo go kopanang magoši a mabedi kgoši ya Iseraele le kgoši ya Juda. Na go tseba history ya gago ya Bibele o a gopola gore bana ba Iseraele e be di meloko e 12 ba le setšhaba sa special sa modimo. Then ge ba tsamaya leeto la modimo go a fitla mo e le gore ba bangwe a ba sa ikwela go rapela modimo so ba ripega mo gare setšhaba sa Iseraele sa pharoga sa tswa diripa tse pedi ke ka morago ga metlha ya bodafita ka morago ga metlha ya Solomon. Ge ba itswa diripa tse pedi ba bangwe ya ba bitswa gore ke Iseraele ba bangwe ba bitswa gore ke Juda ba bangwe e be le ditšhaba tse pedi goba merafu ye mebedi ya bana ba Iseraele meloko le 12 ba bangwe e le the 10 ba bangwe e le the 2. Jwale ba bangwe ba merafu ye mebedi goba ba meloko ye mebedi e ba bitswa ke Juda then ba bangwe e no bitswa ke Iseraele. Jwale re kwetse le gore kile ba tšhaba tse pedi totally gore ba kgabana mo e le gore le magoši a bona a tshwane le diikonomi tša bona a di tshwane le borapedi ba bona a bo tshwane le mophelo le wa bona a o tshwane at all mola le ko mathomo ba thomile le selo se sewane. Jwale re kwetsa ge mengwaga e sepela Bibele e bolela wa re ge modimo a bi mo tlile metlha ya gore Josephat e be kgoši ka mo thoko ya Juda. Bibele re ga a thoma go etela ke makhumo le tumo le dithetoleng a tlela ke selo mo pele gore man e re ko bona ba le ba borene ka go bela nnete ke bana ba bona ka moka bona ke bana ba Abrahama ke bana ba ditshepišo ke bana ba Jakobo ke ba Israel. Then ka kwa thoko ya Israele ka kwa ga fitlha e be go na le monna ba re ka Ahaba
ke ena a ba tshwere setšhaba tseo ka mopele. Then Bebele ra fitla kwale ka gore ba tseba re ke moga bo bona Bebele ke ba mo amogetse a dirile sekgotsi se segolo le Ahaba ya bontšha no ka re go na le go buile the spirit of fellowship ka re ba le ka mola ile dumedisha ba mo amogela Bebele ba le fellowship eo mola ile go na le nako mo londe ba tlhaselana batho ba ilwa ba bangwe ba nyaka go tshopa ba ba. Amen. Then jale ge ba dile sekgotsi se Bebele ka moraga mengwaganyana sekgotsi se la se tswetse pele. Jale Joseph a tla ikwa le man ka re ke na le ngwaneso ke kgale ke sa bone my brother ere ke go tshakela kwale jale a fita kwale ko Israeleng ka rena o tswa le ko Juda. Then o fitla mola o khwetsele rawa ke gae Bebele rutile le batho ka re e a tshwantša gore a ga ba ke a dirile mokete go mogolo a ba tlhabetse dinku a ba tlhabetse le dikgomo ba amogetswe e sort of ka re ke double service kore go le bose go jewa kore o sena problem. Then jale ge ntse ba dutse mola ge monyanyantse o ya jale o tswela pele go jewa go thabilwe ba thabile bana ba modimo mola. Then aha ba ka re ke re ba boledišana ba kwana bale a ba ke a itla ka program ya ditiragalo tša mo motseng wa gage mo setšhabeng sa gage sa Baiseraele botša o Joseph a tla re ngwaneso mona go mpona ke le jwale ga botsebotse ke se ke ka go tima ditaba ngwaneso re na le program ge re lefa ga ra le itse re nyako ditšweletša re le bana ba Israele go na le one place go na le one thing e swantse re dire kore re ye ko motseng wa Ramoth Gilead ro lwa ntwa mola ka re o ka gopola le wena ngwaneso go bala ka ra di-code tša moprofeta Moshe o ile a bontšha le Joshua ile a bontšha ge modimo a re fa naga e ya borena re le setšhaba sa modimo se modimo a se ratileng go na le one place ye nngwe e le gore banna ba le ba ile ba re tšeele yona lena ba le ile la tšea ke Ramote ka mola thoko ya Gilead. Jwale be ke re ngwaneso ka re wa mpona re ke mo mission wa ko Ramoth Gilead ke ka go tlogela a re tsamaišane a grow about jwale e be e bontšha ile magoši a mabedi a ditšhaba tše pedi mo le gore a botsebotse ke setšhaba se sewala. So they were brothers at all levels. Jwale ge ntse ba kwana jwale ntse ba shera ba boledišana banna ba babedi bo. Then go fitla mo le gore go bala taba e re balang go bala mo lengwalo la buka ya Dikgoši chapter 22 lengwalo lela le tlhalosa go tshwana le lona le la 2 Corinthians Chronicles chapter 18. Bebele e re ge ntse ba bolela jwale Josephat a bolela a ke mekitimala mo lengwalo lela ke le bana ba modimo re kgone go itshwara ka mokgwa e leng ka gona. Dikgoši tša pele chapter 22 mara ke re ke gore le bone gore meboya e kgona go tsena jwang ka mo araborapedi ya e fitlha ene ya dirisa batho ba bane ba rapela dilo tše le gore botsebotse a di nyakeng. Ene na ge ke bolela ka meboya o ska lebelela ko kgole wa lebelela ko motho mongwe mongwe o tshwanetse o lebelele ka ra bophelo ba gago then o lebelele le lefelo le o rapela mo yona because go ka direga gore bana ba modimo re ka no tlhasela ke moya ra se gore tlhasetse mara ge re lebelela dilo ga ka lentšu la modimo re tlo go jele gore a gone nako mo re ka go mmesa ditaba. Jwale go bala mo lengwalo la First Kings chapter 22 a re ke thušana le mogalabe lefifi a re ke no e tshwara ka sepitinyana mo buka ya pele ya Dikgoši chapter 22 verse 1 e re wa fela ngwaga e meraro go se ntwa e lwelego le Baiseraele le Syria. Ka ngwaga wa boraro kgoši ya Israele ya etelwa ke Josaphat kgoši ya Juda. Kgoši ya Israele ya bolela le batlhanka ba yona ya re a ga le tsebe ge motse wa Ramothe wa Gilead e le motse wa ga borena bjale re reng re fodula re sa o amoge kgoši ya Syria. Kgoši ya bolela le Josaphat ya re a o tlotswa le nna dira ra re tlogela Ramothe wa Gilead. Josaphat a fetola a re nna le wena re ba tee setšhaba sa ka ke se tee le sa gago di dipitsi tša ka di tee le tša gago. Mme Josaphat a iša pele a bolela le kgoši ya Israele a re anke o botšiše se morena a se bolelago lekgono. Jwale ge ba fitla mo nako tsa moka ba dirile segwera ba dirile alliance ke friendship between two nations. Mara ge ba ntse ba tsamaya ka mara leeto ka re ge ntse le tsamaya le batho le iketlile wena o tsamaya le motho go le mo le gore a le sa bolela tša ka montle le botsana tša ka mara a seatla le botsana tša pele gore ngwaneso go mpona ke le so ngwaneso o mpona ke le so ke plana go aga mo le gore se ka mpona ke le so
go ntse mpona ke fela ke emelela ka di-Saturday sa mpone so ke nyakana le koloi mola ketsina wa bona gore o thoma go botsa motho dilo tsa mo pelong because le batamelane kudu ka dipelo jale le banna ba babedi ne ba dira exactly ntho re ba lampa ba tsomile pele ba dira segwela mara ka moraga 3 years ya ba jwale ge ba le ba fitlha ba thabela go dira monyanya ba shera ebile o mo jwa mona ngwane ke na le mmereko mo kenya go dira ebile be ke nyaka go mema a re ye mola re olwa jwale Josephat wa tisha segwela sa bona o re ga botsebotse nna le wena a go le mo re fapanang ke no tshwana exactly le wena ngwaneso go ra botsebotse setšhaba sa ka ke setšhaba sa gago dipiti tša ka ke dipiti tša gago go ra le ka go tlhalosetša o aga ba gore ntwe ye go tlhagelang o tshwane le tlhagelang nna jwale dintwa tšeo swantse o dilwe ke dintwa tša ka ngwanetso jwale gona mo tabeng eo ke na le wena mara jwale ka baka la gore o ba tseba gore go ka lentso la modimo a o dire dilo tša modimo o se o consult le modimo Josephat o le ga thoma o le mo gore banna ba Israele ba nyaka go tšea motse wa Ramoth Gilead and Ramoth Gilead ke ye modimo sala ba fa yona ya re ge setšhaba se no dula mo lefatshe la tshepišo modimo a tla ka program ka re go dilo tša bophelo ke tše dintši jale modimo a dira gore mo a ra metse ya Israele mo a ra ditšhaba tša Israele go be le se di bitša gore ke metse ya botšhabelo ke city of refuge ka re molao o bore ge o ka re o dira se sengwe wa dira phoso wa bolaya motho le wena o tshwantse o bolawe ge o ka dira phoso le dira something le motho wa montšha leitlho go tshwantse go ntšhiwe le leitlho la gago jale go bo go ne le tsela e modimo a e dirileng ka re o bo o ka dira taba ka phoso mara taba eo e be tshwantse e tle ka process e botse gore e ya tlholelo botse mara ge ba ba ka go kgwetša le o fetša go bereka le motho taba a tlhokofala molao o bore ba o pšhate ka maswika jwale modimo ile a ba fa metse mo a ra metse ya bobona go na le metse mo ne ba tšhabela gona ge o ka re go dira taba le motho le bereka ka ntho ngwe mo chipi ya wela motho a tlhokofala o bo tshwantse o tloge ka lebele o tšhabe o kitimele mo metseng ye modimo a ba fileng yona ya botšhabelo ba re ke the city of refuge o fitlhe o tsene ka mo o kgwetse ba leta gore o ba botse gore bona ke tlhagetse ke kotsi ke be ke re bereka le ngwanetso gore o tswele leitlho ke bereka le ngwanetso gore o ripegile letsogo so o beye taba ya gago ba e check and then ge taba ya gago e tswelela ko o go baditse motho gona ge batho ba go nyaka ba tlo go nyaka mo botlhe ba tlo ba go nyaka le gana motse wa botšhabelo then ge ba o kgwitse mo motseng wa botšhabelo jale o kgona go ba le batho ba ba go bolelelang gore no ngwaneso o a tlhalosa gore go dirile phoso eso ba tšeletše taba ya botse e tsamaišiwe ka lentšu la modimo then e a tlhole botse ntle le moo ge ba ka o kgwetša o le mo gare ga naga so o re ke a tlhalosa e ba go bolaya jale motse o wa Ramoth Gilead e be le o mongwe wa metse ye modimo na ba file yona nakola ba sa feleletse gore ke mongwe wa metse ya lena ya botšhabelo gore go tlhagetše ke phoso nko o kitimele mo motseng ola o fitlhe o epege gona o dule ka moo go fitlhela case ya gago e solviwa jale e be e bonala gore monna o kgoši ya Israele Ahab o a kwagala gore ka re o nyako dira ntho engwe ya modimo fa ka gore o bonala gore o nyako go buša protection ya setšhaba so ga a bolela o swantse go tšea motse wa Ramoth Gilead mara ka re Josephat a tseba lentšu la modimo a reno le ge o ka šala go ba le verse o fitlha ko kae o se kwa e practice tsa monya ka modimo pele a re botsiše ko modimong gore na taba e ya gore re ntweng re o lwela motse o ke yona ya nnete e swantse re dire mo motlhanang jale ke nnete a ba bolae kwa no monna wa ešo o bolela taba borapedi bebile re a ba re good shot my brother ke na le wena mo tabeng e bebile re a bitša baprofeta o bana le baprofeta a bitša ba kana 400 a re tlang re tlo inquire ka re Josephat na a re botšiše bale ge ba fitlha mola ba thoma o dula fase ba botšiša ke re ba nyako botšiša mo baprofeteng bebile o kgoši ya Israele ka ba botšiša Ahab a re na baprofeta ba setšhaba sa Israele nke le lo tlhatselang nke le tlhatseleng gore na e ka ba ke nnete gore na go tshwanetse ge re etswa re olwa ko Ramoth Gilead na bebele le ba goa ka moka bana ba modimo e be se ntho ya consultation e be se taba gore o dula mola ba tla banwa le ba tlo bolela go ile go ba le a very big service ge re bala mo a ke no bala gona mo mangwalo mo le kwa bana ba modimo a re boele mo lengwalo le dikoronika mara le mkwa gore ke ya koka because ke le bontšha ka meyo ya emebe ye e tsanang ka marabo rapedi now ge o bala mola brother Lesufi motho mongwe nka no le botshetša mo bibele mola ganyane
Dikoronika 18 bana ba modimo, then ke kgona go lefa tabela ga botse. A re thome ka verse 7. Yone ba la ka tsela e. O ke Israele ya o sane monna e mongwe yo re ga o botsisa morena ka yena. Fela nna ke mo khoile ka o bana ga mprofitele ke botsi ge se tšempe ka mele. Ke mo Mika morwa wa Jimila Josaphat aro a koji Israel. Koji ya Israele a bitša e mongwe wa balaki aro a kopa o bitše Mika morwa wa Jimila. Koji ya Israele le Josaphat koji ya Juda ba dula ditulong tša bona lepatalong le le išago kgolong ya Samaria ba tšhepile ka tša bogoši. Gomme baprofeta ka moka ba be ba fela baprofeta pele ga bona. Sedekia morwa wa Kanana o be a itiretše dinaga tša tshipi a re morena o re ka naga tše o tlo hlaba Basiria wa ba fediša. Baprofeta ka moka ba profeta tše bjalo ba re o tlogela ramoti wa kua Giliata o tlo atlega. Amen. Amen. Le ikwe botse bana ba modimo, ntho a se direge ka mara palace kore it was a very big service. Bibele e re attendance ya tšatilo kile a ba e kgolokolo kore a ba lotswa ka ramotse kore ka mara ramotse bo sena a venue ka kgona go ba accommodate. E re a yone ka lebala ba bea ditulo banna ba dikgoši ba dula mo ditulong tša bona. E re ba profeta ka moka ba etla ba tlile go profeta mo 400 ya banna. Kore ba thoma botse ba tsena moyeng ka mokgwa wa tshwanelo wa ba profeta. Kore o mongwe a etla kore go na le dipina tša gona tše di theošang moya, then mo profeta o mongwe le yena a fela a thatšhega a emela a fela a bolela le banna bale a re tsamaya le tlo wina. A fetela ka mo go tswelela o mongwe le yena o na le ka mokgwa a kwagalang a etla ka gone gore that place was so charged. Gore le wena o bo fitlha mola o ka se belaele gore no mo o na le ntho engwe ya direga. Banna ba le ka moka ba le charged. Jwale mara e re wa bona ge ba ntse ba bolela so ba le 400 e re ge ba fetša go bolela atmosphere le charge go kwagala gore bangwe ba kiba mo fatshe bangwe ba tshela mongwe bile a dile le dinaka so o ra demonstrate bibele ra dile dinaka tša tshipi gore ga a tloga mola a miša tlhoga lebelela ka mothokotso a kitima ka lebelo a bontšha no Israele yo kgarametša ba Basiria ba wela ka mo lewatleng ge ba tšea Ramoth Gilead le wena bo tlo ba impressed kore a bontšha ka digoba kore ba bona banna ba go reta gore ba dirang kore a bontšha a korologa so a ba kitima so a fetša go thula ka dinaka mo moyeng a ba bontšha re ka mokgone re tlo thula Basiria ka gone kore everybody a ekwa 400 ya banna ba bolela one thing ba re kgoši ito fenya ka moka monna ke tse monela ba a pereng ya go bontšha le digoba tša ga gore a bontšhe rape mo o tlo diaga something ko lebaleng dikgoši di dutse mara batho ka moka ba thabile baprofeta ba bolela one thing atmosphere ka moka e tlhatsela gore awa Israele yo wina mara ge dilo tše di fetša go diraga ka moka tsone Josaphat ka moaragare a kwa re ntho engwe a seloke mo like is charged e tletse packed go tletse go tlala gore crowd e fitla gola se go bone crowd ya le kana leo ke mokete o mogolo ke crowd e golo go tlile banna ba moya ba tlhaloswa taba mola ene o mongwe bile o na le di-sign tša go bontšha seprofeto se sa rona modimo mpile here is the sign gore a tšeleme kana ngwana o bona gore mosira o tlo go baka ge no modimo o tlo tlatša banna ba ka matlama so mosira se ja tloge mo tseleng a ba bontšha bana ba modimo mara go le ka mokgwa o bebele re Josaphat mo pelong ya gage bebele re a ba lebelela ka mogare ba sa dire probleme mo kae mara right ka mogare a kwa re ntho engwe a se a e right banna ba apere botse banna ba ge ba bolela one thing ka moka bona ba bolela positive di-emotions tša bona kore go tshela-tshela ga bona dipina tše ba di opela ba tshela mola ba bitša modimo wa Israele ba bolela ntho e botse ye e le gore ya kwagala gore taba ye and a gone wa contradictia le o mongwe bebele ape ya bolela re taba e tie ka tlhatsise tše pedi le le tše tharo a šiba ba 400 ba tshela ba kitimela kwale ba tshela ba ya kwale le wena bo dutse lebeletse bo bona le ba reng this thing is swantse e be gona and ka moka ba re modimo Zedekia re modimo wa Israele
o ile a ba mpotša ke dire dinaka so ge ke tla ke kitima ke leba ka motho kotse kore a Afrika mola bontšha ka mokgone mosiri a taba tšhetšhelela ka gona wa ka moka everybody was convinced gone gore one man in the whole crowd arai mo na le ntwe nngwe because wa bona ngwana modimo ka moraga 400 voices le all the demonstrations le all the emotions le the big crowd le the big food ka moka tsone le dijo di tletse le baeng ba gaole le ba gauswi matona le dikgoši tše dikgolokgolo ba tletse mola go le ntwe nngwe e be kwagala ka mara pelo ya Josephat o ba tseba re ntwe nngwe e right and a ba tseba ga botse gore mo re tlhoka modimo bebele ra botsisa re mara ka ra ile ka moka ba di buletseng no di beng gona le crowd e kgolokgolo le mantšwa a bola a kwagalang a o blessa a go sana le voice e wa ya modimo ko ranya go ba bontšha lo ke dipeleng ka moka tsona ke go modimo ngwara tsona a go ne mo prophet o mongwane so wa modimo wa ka go no bolela something sa modimo na one gore monno ba ikemišitše gore a tsee the whole big service attendance all the crowds tše di tlileng all the prophecies tše di bolelwang tša one thing you shall win le banna ba tshela ba re modimo monnola ba ikemišitše gore one voice ya modimo e na le matla go cancela dilo tšeo ka moka tsona kore go sa kgathale gore na pleke e advance go fitlha ko kae batho ba attendile ka bokakang ka gare ga pelo ya motho a emeng right le modimo o ne le ntlo engwe se e kgotsofala o ka tla ka dilo ka moka tšeo ka di tlisang ge a se a kgotsofale o tseba ga botsebotse gore mo modimo a gona jale ke a ema re no nkiletseng o mowane wa modimo bitsang o mowane wa modimo a senke ba re wena o raiwa jale ge e le gore o botšea dilo ka face value wa tseba o ne le ntlo engwe wa tseba kgopolo ya motho everybody ba kgotsofetse because a šiba ba profeta lebile re modimo le tlo le romela ba profeta a šiba ba bolela one thing and ahaba or huiwa pele and banna ba confirma ba beta tell ba re ke ya modimo le bibele ba ikhoutang e re ramot kiliatse ke bana ba Israel and all out of fenywa le decide shi di ya bontsha banna ba ya kata ba bontsha ra one ka mogomo mara ka re le tšo ka moka tsona o mongwe a kware mo gona le ntwe e sa loka o ba sene mogwa ke defender mara anya ka modimo a tseba ge ka khwetsa modimo ye o mowane a ha ba le ena ka emelela ba bonne ba ka no butša ba re monna ka ra dilo ka moka tša go bontšha ba profeta ba bolela dilo botse wena o reng o sola ngwaneso ka ra dilo ka moka tša go bontšha modimo why go no ba wena o sola everybody is happy everybody is supporting kopano le kwano why wena o sa bontšha o sa support o reng o sola batho ka moka ba gore ka moka ba sola yena ba re ke na dira services ka tswa ka pele ka re service botse be shikitswe di profeta be di tswele dire everything is going fine di tlogela dire everything is going fine di sign ka moka dire everything is going fine monno mo wana a dira services ka tswa ka pele a re ke sa emetse o mo wane wa modimo a ha ba bibele ra bolela re no wa tseba ke ngo gona wa modimo yena wona ene ke to biletša yena mara before ko biletša yena ko botse a ka morati ka ram profit le tsona Josephat o ba ikemitše gore ka ra di emotion le crowd ka moka le maikutlo a haba di tantrum tša re o rataeng a rating o ikemitše telo tša gane go di entertain as long as monno le yena confirm re monno la o rumile ke modimo o ikemitše gore a fete le maikutlo a haba a re o kwaeng o ba hakweng ka mo profeta modimo yena o nyaka no kwa mo profeta wela a ratiwa wela a sa ratiwe a tlekeng amen ba bitsa mmika jale ge ba bitsa mmika o khwetše le go a senyega mo banna ba ya rola bibele re ke ba profeta gore service ke yeme ka yena ba ile mmitsa go ba mmitsa ga ba fita mola bibele re ke Josephat o a ha ba bitsa motho a re tamolo mpiletša mmika mola ka pelanyana mmika le yena ke a fitla o le ba mo rumile ke a botša mmika ngwaneso ke kgopela le wena o be motho bathong wa bona service ene ke kangkang wa bona convention ela nko be motho ngwaneso nke o be motho ka mara batho a ne le ba profeta ba boletse ba quote le mangwalo dilo ka moka di hona le design le batho ba thabile mebo ya batho ikukehile bona e Zedekia o bontsha design tše diwa o ya tshela le dinaka šitšhipa agree jale wena o ka senyang that whole thing jale a re go eletše ngwaneso nko o fihle kwa go bolelele selo se batho ba se bolelang
Mika arbon akilo akenya go tseba ke batho ba ba kae ba ba reng intwele right or batho ba ba kae ba ba kgotsofetse nna a girele nya ka taba modimo nna ke tlo le botsa ye modimo a mputse nyona o sa kgathelo ke dikereke tse kae tse di nkgatlano le taba ye ke batho ba ba kae ke baruti ba ba kae ke magoshi a makae ke mantuna a makae ba ba ema le taba ke tlo le botsa ye modimo nna amen a ke kgathale o nna mango tlontsi ya jwang bebile ba ra wa itla monna a wa fitla mola nete le yana fitla mola ra bona rawa le yana fitla mola go tshelo re ape le thawele le mo aka se le gone ira no tla ya mara bona ba re tshiretsa jwa go tie Mika se bitse khale ye Mika yena Mika le yana ya mamola ba mo fa microphone a bolela rawa go shi a itamae yo wina kore a ha ba kwa rai a se Mika o ke motseba a ba mmodisa re Mika ke tlo fela ke go gapeletsa ga kae o ska mpotse le tšo dinagana o mpotse le tše modimo wa botsa tšone o ska ka mo go bolela ka ona ke a o tseba re go tsene mo yo mamotsa ke a o bolela so nko mpotse taba ye e tswang ko modimo monna Mika re nya ka modimo ta go botse ke bone Israel e phataletse sina modisa o yo ga fetša o bolela ne a ba kgwatha Joseph Badar ke go buditse ka monna wa wa go modimo e kwa lutsa di bolela a ntja profitable. I know everybody is happy or this thing is from God and a labor profit of 400 because chicken la monomo 1 ka raba nna ba 400 le tshaba se se tletse bona batho dipelo tsa bona di expectile wa le mashola a rate monna o senya the whole program Mika re tla le botse jana tla le botse gore go dirile ntwe ke bolela nga ke bolela fela jana ke mo re ba le ke le lebelele bana ba modimo because go le ntwe mo ya direga then batho ba ne le go lebelela mo modimo a se a go bolele batho ba ne le go lebelela di numbers tse di tleng go kerekeng batho ba ne le go lebelela ke bo mang ba ba le mo service ke khoshi mang ba lebelela le gore batho ba bangwe before bona ba dirile ba re mara a banye go kwa se modimo a se bolela jwale go le lo tšedintši tše di bolelang ke batho tše di tletseng tše di thabetse ke batho bangwe bile ba kgona go bontšha le gore ke modimo man ke modimo a re fileng taba e ba na le di-sign le di-demonstration tša ona jaka ge Zadeka le na ba fofa a tia le dithambulo motho mongwe a pele a apere le ka shoti a isitile go a ba bontšha gore Israel e tlo ba e garametša jwang a ntšhitše a kuruluile le wena o bona wa modimo ga lefile e le monna a ba bontšha mara ge o e tla monna wa modimo a re ntwe ka moka yona e kwa le yang ke le bona le tsamaya le dinku tše di tlhoka modisa a le dinku di tlhokofetse o re modisa a gona a ba kwa modisa o nkutša Israele ke nna mose monna o bolela ka nna a botša Joseph tara ke rodikwa wa mo gore o mpolela jwang wa mo gore o bolela jwang ka nna o re dinku di toba di di gona modisa a se o nyaka gore eng ka nna ko ntwe nna jwale ba mo emela re a tlhalose seprofeto sa nka o tlhalose tabe ya mona ka re o tlo senya party fa then a re mo verse 18 ba le ke le bale mo Dikoronika chapter 2 Dikoronika tša bobedi kgaolo ya bo 18 verse 18 Mika re gona kwanse morena a se bolelago nna ke bone morena a dutse sedulong sa gagwe sa bogoši mashaba ka moka a le godimo a mo eme ka go le letona le ka go lantsogošo morena a re ke mang a ka go ya a foraforetša a haba gore a tšwe a yo bolawa kua Ramotho wa Gilead e mongwe a bolela ka gore e mongwe a bolela ka gore wa tšwelela e mongwe wa meyoya wa ema pele ga morena wa re nna ke tlo mo foraforetša jwale ekwa monna o re the whole thing ya crowd ye tletseng the whole thing ya banna ba ba tletse mola ba tshela ekwa sephiri sa yona monna o re a wona modimo ya mpulela ko le godimo ka bona modimo a dikologile ke barongwa ba le godimo ko le godimo ke lebeletse nna Mika ge modimo a dikologile a rena modimo a botšiša potšišana ke mang a ka go dira gore Ahab a ye ko Ramotho wa Gilead a yo bolawa ko ntwe ke mang a ka mo kgorago a mo forafora a no tswa mo a dutseng gone ke monyaka a hwile ko Ramotho Gilead ke mang a ka go dira e re matswiti tšita le godimo a le ka go araba morena ke a ditheletša wa dipolase tša bane ka sešomo e re go ata o mongwe wa meyo ya ditšhila wa ema wa re nna nka mo foraforetša morena re wena o tlo dira jwang moya wa re nna ke le moya go mobi ko o dira so a re ba le šifa verse 20 go a tšwelela o mongwe wa meyoya wa ema
pele ga morena wa re nna ke tlo mo frafretsa morena a re ka mokgwa ofe wa re ke tlo tswa ka itira moya wa maka melomong ya baprofeta ba gagwe ka moka morena a re o tlo kgona sepela o yo dira ka mokgwa o jale mo lefaseng ke banna ba tsela ba demonstrate bangwe ba bontša ka dinaka ba gitimela ka mothoko tšeo ba bontša holy 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 push out Syria out o mongwe wa profeta ra my god you shall overcome banna ba go shiwa dinama go bose magoši a ememola sebisi ke go ne ditla go gole banna ba demonstrate mara go le godimong a e ka mokgwa na o tsebore ntwe a ba e botse ke dingaka ke ntwe e dira mo Josaphat le Ahaba ba e lebeletse le putego ka moka e lebeletse ba thabile go jiwa dinama a e bolele ke dingaka e bolela ke ba profeta e bolela ke batho ba borapedi mara ge o e nyaka ka go le godimo rena itwa ko kae mika wa bamakati o rape ntwe le itswere mo le ya bona le banna ba ba tshela le ka dinaka tse lo tša se ba di botse ke modimo no modimo ile a ba le putišwa ke nyaka go kgwa motho ko lefatsheng mara ka ke a tseba re mo semoyeng go na le meboya rena ba mo semoyeng re kgona go influencer ditiragalo tša ko lefatsheng ke nyaka ntho e one e ka dirang ka mo semoyeng ye e ka tlhotlheletšang ditiragalo tša ko lefatsheng di feleletse di dile gore monna afe ke nyaka motho a file ko lefatsheng jale ke mang a ka dira gore go kgwe motho ko lefatsheng ande motho wa ona ke Ahaba ande ke monyaka a file ko Ramoth Gilead jale mika o motša jale o tsebe gore banna ba o profetela ba ka moka bona banna ba profetela ma a e ka mokgwa wena ba o botšang yone nnete yone gore ntho ba bolang ka yone a se moya wa modimo ke moya wa ditšhila o dumeletseng ke modimo ka re modimo le a raya moya o le a re tsamaya o tlo kgone bale moya o la o le go botša modimo gore nna ko tsamaya a ke iko dingakeng moya wa ditšhila o re ke a tloga ke ya ko ba profeteng ba gage ko ba boprofeta ba mmaka mo melomong ya bona ba convince ka re a ke yena o tshepela mo ba profeteng bale gona mola a tshepetseng gona mola ke gona mo ke o bolela mmaka ke le gona nna ke le moya wa ditšhila a ke ko ngakeng ke ya ko kerekeng ka mara borapedi ke ya right there ko dula mo then moya ola o fitlha mola o nyaka diverse o fitlha mola bale banna bale ba profeta o tsebore Ahaba tšatši le a bolela taba e Josaphat a tlile e be se mathoma e bolela ao o be a setse a boditše pele o ba setse a boditše pele ke ba profeta nkile ba mo thipa pele ba re bona gape o swantse a Ramoth Gilead o boditše ke ene o Zedekia o ile a molata pele ko thokonyana mmotša re bona ape o swantse o tlhokomele mangwalo monna go ya ka mangwalo o swantse go na le Ramoth Gilead go nyo batho bana ba Syria mola ba dutse mola ba lema masimo ba buna modimo lefase le seng la bona ba khuruša bana ba bona ka lokelo di swantse di je ke bana ba modimo jale o swantse re tšee lefase lena jale ntho le ile a dula mo pelong ya Ahaba ge ditse mo pelong ya Ahaba ga a tswa mare ke a e shera ge Josaphat a re tsamonya ka gore na modimo reng o bitša the same people ba ba moditšeng yona mara ko ba etšereng gona a se ko modimong jale Josaphat a thoma o lemoga gore banna ape o fetile gole yena se tšadile segwera yena o dirile segwera se sa gage se o se dirile mara sele a se thoma a senke a botšiše modimo ka sone e be le mathomo a botša modimo ga e kwa ba re go iwa ntweng gantši jale ge seprofeto sa modimo se a kry-a le ntho a tsene ka ra yone ebile e be a ba sa tshwanela go ba phate ya yone o dirile dilo a sa consulta le modimo o ipofantšitše le motho o motse diperetega le tša gago batho ba ka ke ba gago mašola ka ke a gago setšhaba sa ka ke sa gago jale tšhidi a tswelela dilo tša ko moreneng o ipofile le an unbeliever o dirile dilo ka kgopolo bibele re a re Ahaba Josaphat ka morago ga a rapetse modimo nke le re ba le verse 1 ya Dikoronika chapter 18 verse 1 o kore o isitse keng ko go Ahaba a se ise ke modimo Josaphat ge a tšetšwe ke makumo le go retwa a tšeelana le Ahaba wa kore o isitse keng a se ise ke modimo o re o ile a re ga a lebelela status sa ga makhumo le dithetho tšena di kry-a kgwejero thaka ya gage ka go retwa le makhumo a šeile mone ande go mo lebelela ka tlhago ke ngwanago ke Ahaba ke setšhaba se le gore ka tlhago ba tswa mmogo poleke e one so o ba buša mo nka kry-a motho le gore nna le yena re ka associate
o bona a tšea dilo ka kgopolo ya semotho a se a botšiše modimo a tsena ka ra tsona ba ipofa a ba dula ba kgona go kgona tša pelo mara samwe ka mara leeto jatleng a ile mo moletlong a kopana le ntweng wa senke a enagane a ba kwa re ya ene modimo ka mogare a re no a re nyake modimo jwale o botšiša tšhetše a ipofile a ke ba mone re dirileng and ga a tlo thoma o discovera ntho a le ka rana keng yena a tsene ka rana ko tšele gore God is not even the beginning of that thing. Go thoma ko e thomang gona ntwe ke plan ya modimo ya go jaja monna go lefatshe bjale yena ka go se botšiše le ka go se consult ko modimo o thoma pele a yo dira segwera a se a botšiše modimo mola a dirile segwera ge di motlaba ka gona a botšiša modimo ga di ke botšiša modimo ke rele gore jwale o ba phati ya dikoto tše le gore e be se tša gage le go thoma ka re monne o swantse a ye ntweng and a yo hwa jwale yena tšela e pofile le monna ko thoma o discover ge modimo a mmotse o thoma le moso dilo tše nna ke tsene ka ra tšona bese tšaka dilo tše ko le godimo se ba re Ahaba le Josephat ba re ke manga ka go tšea Ahaba mo iša ntweng jwale yena ka re ke ra matlhale wa tseba o berekisa tlhogo ya gae o berekile bele a šidi revelation ya tšwelela jwale o thoma go kitama gore o ipofile ka Ahaba ka se boele morago jwale e ra le ena sentse a ikemišitše go kitima ko ntweng ka re o šetse a ekwa lentso la modimo le gore bo kitima a ba tsebara e ke ipofile bebele e reng bana ba modimo Jesu Kriste o re ga ruta batho gore wapela o re tata wa ešo wa magodimo leina la kgetho mmušo wa a otle thato a e dire lefase bja ka ge dira le godimo o re fe le kgono bogobe ba rena ba ka metlha o le ba le ditšhito tša rena ja ka re le balela ba bangwe o seriše melekong eupša o re phološe bobeng ke thapelo kore o seriše ba le batho ba bangwe a ba rapele modimo ra se ka ba iša melekong no ba tsone ka ra moleko pele mola moleko o batla mo gogogong ba bitsa modimo ba re modimo e tla o ntšhe ka moleko mara the right approach ya mokreste kore le ka moleko o bo o sa sona o ba o tsene jale mara batho ka re ba rata borapedi ba breakdown kore a re ga yo dira selo a botšiša pele modimo selo se sele nthuše ke tsebo na ke wena o le ka ra sona goba ke kgopolo tša ka na o tsena ka ra sona pele a se lebeletše a se bona se kgatliša ke selo se le gore se ka amogela ke bo brother le bo sister se ka amogela ke lapa la gaga se ka amogela ke everybody o tsena ka ra sona ga a fetša o tsena ka ra sona ge se thoma go ntšha dilo tša sona ke ona a thoma go nyaka modimo a ke re wa bona jale ga a tsena ka borapedi a kwetše ka ra borapedi go na le some spirits tše modimo a di dumelelang a demon e nyaka e tlile ka mission kore a demon e tšea ntwe mpe e tšea selo se le sentše e be polao ya se dira prophecy and e seng prophecy ya polao prophecy ya you shall win jale everybody na a tshela mola a le church a tshela ka dinaka the whole 400 people the whole crowd ne e tšhiletše moya wa maaka and everybody na le convinced gore ntho la ke nnete ka mokgwebe e coacha le mangwalo bo Ramo Gilead ya rena mara the true meaning of it gore a se modimo wa dira ntho modimo yes we dumeletse because modimo ke yena a botšitšeng putswana ke mang nka dira a tšea that brother a yo fa ke nyaka that man a khwile why modimo a nyaka a ba khwile go ka yo bala before Josephat a tlo ba kgotsi metleng ya ge a ba yena a thoma go ba kgotsi bebile re mola modimo a boletse botsebotse a re se ka bala ile o nyalelana le tšhaba tše dingwe a tloga yena yo nyala batho ba ka moka a ba nyala Jezebel ga fetša o nyala Jezebel a mo rapediša badimo a dira ditše ka moko a dira everything Jezebel ntho a mathomo ga a seno o nyalwa fela a re ke nna mmakgoši ka mo ke swantse ke ratwe gore bontse ke nna mosadi wa kgoši ke swantse ke bontšwe lerato bolaya ba profeta ba modimo a ga ba bolaya ba profeta ba modimo ka moo jalo tše modimo di lebeletse Josephat ka nyako tšeo keng e sa le ngwanana go buša bo papa e sa le mošimanyana ga tse ditiragalo tšeo then ge mengwaga ya letile lengwe Joseph Ahaba ntši bebile go bo sene kgoši e mpe mo gare ga Israele go lekana le Ahaba kore bobe ba bo dirile mara Ahaba o ile a dabola dilo ka moka kore a fetiša batho ka moka a dumelela setšhaba go rapela medimo a dumelela batho kore go bitša dilo ka moka tše modimo a sa dinyake mara Israele ntho e be dira ke Ahaba and Ahaba o ba buša ke mosadi o e be le ngwana wa mogala bo mongwe wa ngaka wa kgoši kae baprofeta ba 400 ba ka moka ba kgethile ke yena mosadi o tšerile ngaka a di-convert a di dira baprofeta di ditse ka mola jale ya profeta Israele e botša gore batho ba ke baprofeta ga o ne le moprofeta moo andire wa bona
Meloya o mobe o kgona go tla o tsene mo bathong bale o tle o le ka ara borapedi jale ge o bo rata thapelo bo tlhakana le moya o ditse ka mola o tsere ntwe ngwe mpe o tsere lekhule le modimo ya o le mo Israele go bolaiwa Ahaba moya o mobe wa re Ahaba o bolao o re ya o tlo wina mara go le godimo ntwe e kwagala botse gore Ahaba sentse a entweng a yo bolao bana ba modimo ke bolela so ke ra go bona batho re wela ka radilo gore Josaphat o ile a se gore o ile a tšea modimo a mmea mo dilong tše dingwe a se mmee mo dilong ka moka a tšea gore modimo o bereka ditlamolo tša service fela tše dingwe tšeo tlo šomiša tlhogo ya gage ga nyako o nyaka di-friends o tlo ya a nyaka friends yena ka bo yena a ke kgethele tšhomi a re woke o ka re nna le yena re ka phedišana se a botsitše modimo ga a fetša go ipofa ka tšhomi a kry-le tšhomi modimo o ye a saenile lehu and yena se a ikwane le tšhomi gore ba ya moo jale o ke khwetsa a ketima ko ntweng a tšhaba marumo ka lotšelo be di sa nyake yena to begin with di be di sa nyake yena maka baka la gore a botšiše ga rapele o ketimile and go a tswang gona go na le baprofeta mara ga e dira ntho a se a consulte le lentso la modimo at all o le ga e kwa ba re ntwa bona jale mo se ka re motho o tlo ba kwa mo dintweng e re ke consulte mara o consulta a tse a ke le bona bana ba modimo jale ke ra re ge di bolela so o bona gore meo e mebe e kgona go tla le mo gare ga batho ka leina la religion that's why o bona marapedi a kgona go dira ka mokgwa a dirang ka gore nako nngwe batho ba ka dula mona marapedi ba quota dibese ba quota mara ge o yo checka botsebotse ka re bona a ke o thuse ngwana morena go na le dilo tse pedi go na le ntho nngwe ge re rapela go na le dilo tse pedi ka mara borapedi go na le karolo tse pedi tsa borapedi go na le engwe ba ditsa ke intellectual gore ye ke a gopolo e ke intellectual faith gore faith ya mogopolo ke ya go tlhakantšha 1 le 2 ge go bolela ba profeta ba ipitša gore ke bona ba modimo then ba quota mangwalo then ba bolela ro fenya everybody a thabile tshwanetse ba ile modimo ke gopolo ntwe a se lentse la modimo ke gopolo because marapedi ya ka moka le go bona sa kwane ba reng ke makreste a bona ba sa shumishe bible jale ge le ba shumisha bible ye one why ge ba kopana ba sa kwane mara o mongwe ka go ena o mutshana why le rapela so a ke re ba re ba kopane le o mongwe a tlhamuketša dillo ka moka tša mo fili dithapo a dirileng ba re o mongwe ba mutshana gantsi jwale go tlhamuketse ka mokgomo ka ye keng ba rago ye ke kotse ya moya ye ke dirumo la moya ye ke kefa ya polotso gore a bo ile dilo mo gotlhe mo mmeleng ye ngwe le ngwe mmutša ke engwe bala ka bese mara se yone jale intellectual faith ke yone e dirang motho a kgotsofalele dilo a šomiša gopolo mara ge motho a tswala leswa o tlela ke se spiritual faith jale dilo tse pedi tse a di tshwane mara to di ka rakole ka tsona maybe ke tla dira nako tseleleng o bona le tse pedi tse a di tshwane le ba khouta mangolo ka mo go ratang wa dira di-action ka moka tša o bontshe ke le barapedi ba ka di dira wa tshela wa lla o opela wa dira dilo ka moka wa bontsha dilo tse le gore ra ditse gore barapedi ba fela ba di dira ge ntwe ngwe e se right ka mo ngwana modimo a forokile tse go na le ntwe ngwe ka mo gare ya tseba le dilo tse di tshwana le tša thapelo mara ntwe ngwe yona e wrong ye ngwe yona a e direge botse jwa ge Josaphat ile a fila problem gore gantši bana ba modimo a re dire dilo ka mokgwa modimo a di bolelang a re rapele in advance le ge motho a nyako ya kerekeng o ne o kgetha o ne o bona gore ere ke lebelele kereke ke nyakae ga a se no rapela mola khwetše le gore ebane gape kereke ke yone e la modimo a e condemnile gore e tle thasela ke mebone o tsene ka molane ba fela ba mo dira eng o ngo fela a tswela ke ditaelo ke di bjang fela ba ya yo peitiwa ka o mo mathate o tsene ka ra se ba se butiši ba o wela ke mathata a motlola mara bebele e tswa mo gare ga bona lena ba setšhaba sa ka gore le se ka la wela ke dikotlo tša motse boo a se kotlo tša lena mara ge le tlhoka tsebe le sa nyako o thieletša yo wela ke dilo tše le gore e be di sa nyake lena to begin with di nyaka batho bao mara ka baka la gore batho ba kitima mo pela modimo ka baka la gore ba itša dilo tšengwe ke borapedi mara the right way ya go lebelela dilo e be e le gore a ga ba eno
gore tlo kgone go bona ntshela e be go tlile jwa gore ntshela ya Ahaba e se ka ba modimo a leng ka mara yona. Number 1, medimo e ne e rapela mo gare ga bana ba Israele, ba rapela medimo ya ditshwantsho, ba rapela medimo ya eng, e be e support-a ke baprofeta bona. Mo le re ntlo la modimo le gana medimo ya ditshwantsho. Bale a o kgonagale gore motho a ka ba moprofeta wa modimo wa nnete a le ka gara ditshwantsho. Ke bona ne ba direla batho ditlhabelo tsa medimo ya ditshwantsho. Jwale ba ka ba jwang ba modimo mamota mo le gore all along ke bona batho ba ba dirileng all these wrong things. Go bona Israele palla go ema e palla go ema ka bakala re gona le banna ba ba dirisa le di wrong. Mara today banna ba le ba tshintse polelo ba re ke rena ba modimo, mara Israele sa tlhabela medimo. Jwale how can these prophets ba ba modimo? Jwale e be se gore ntwe motho a e bolelang e lekane le bophelo ba hae. That's all batho ba bangwe o kry ba rera ba re monola tse ga rera ga o ka mo fa microphone ngwanefe, ga o ka mo fa microphone ke le ga ka ba re o letse a bina kae kae boshigo, ga o ka le motsosha wa re he wena tsoga ba re mo fe microphone o nyoko kwa. You are listening to wrong things because moya wa modimo go dira dilo di thome right from the inside. A go mona o Josephat ntwe be dira re a tse re selo se la se wrong a se botlhale because ka botlhale bo ka se bona selo a ha ba shule. And what is even worse, le mozalwana wa Khalesho Josephat jwale o bonja Josephat o dumellana le taba a hao so o solang ge mozalwana wa Khale go Josephat ba utlwa go ga modimo ba supporta o Ahaba wena o sola o le mang. Le ba profeta a ba ke ntletse ba bolela wanti ba re to wina ene bangwe ba ya tshela bangwe ba tsena moyo ba ya lela go ya go elelwa bangwe ba ya kata mola ba bontsa modimo na le bona. Jwale go bo di tulebeletse bo bona there must be God. Bangwe ba rapela go ba wa mo fatshe mara go ne le monno mo no sokodisha ka mogare o no re mo a ona modimo nya ka mo profeta modimo and nete go bontsha taba monno le e be e sa ke mo level ya o tshwana le ya Ahab o mo ba ka butcher wena Josephat o tla mo ka monna o motse o tlongangisa taba banna ba 400 tlatsa monno ika tlatsa ya monna o ba ke o wa ga go ba ke mmika o e kae ka re banna ba boletse o no tla mo a bolela le one no majority mara ke social gospel. Ge o le ngwana modimo a o lebele majority dira because majority mo go ntse mo re go etse mo Bibeleng le go itse moya o mo go gona o tsena ka mora bona wa dira le tsa borapedi ba tshore ba itshwere ga o misquote mangwalo. Amen. O Ahaba o tshetse le lengwe o le re ga bua gae bolela before a tlo kopana le Josephat a re a gona mo gaufi le mo motse wa moshate go bona le tshimo so ya monno mo ba re ke nna bote a bolela le nna bote rena bote mo nang ko mphe tshimo ya gago ke nya go bjala eng ke direng ke bjale di herbs nna bote re no ba ka lentlo la modimo ke nna bote wa quote a re bona tshimo ya ka nka se gone go go fa yona and e se ka baka la ke na le kgang wa ka lentlo la modimo le re fa lefelo a re fa dilo tse ka wa ka Joshua motlhanka modimo o ba re o tlo re fana a re gobela a re ye ke ya setšhaba sa gore ye ke setšhaba sa re jwale wena monna o le Ahaba o se wa leloko la getso nka go fa jwang lefala le nna ke le fileng ke modimo ka mangwalo. Amen. Bebele ntho ya go pisha Ahaba kudu a ya go gae le go ja sije o ka bala Bebele a sije gore ka kwatile e re ga ditimola a kwatile ba mofa jwa le khoromeletsa plate ya lebella a performa gore go gae kwale kwa ke go shitsa mamola ka matla mara ge a tla go gae ke ngwanana ga meletsa dijo kwa le ngwa di le lebella kwale ba mosadi a re ke motla ka mara ke nya go bolela ba re a ba yo robala sista ka mrato morapeletsana mara papa bothata ke nga re no a kwa bole ke nna bothe mo ka se nna bothe ngana ono ke mo gopela tshimo e mo gaufi le moshate bona le jampo janjona a re na ka se mphe yona he modimo la phalapha mosadi a re ke ena nna gane mmotso o busha ke ma o busha ke wena re busha ke nna bothe papa robala papa ne ke tlo fa tshimeo a robala mo e kwa re ya ke mmuleditse nna a pata mamola a tswa mosadi Jezebel wa molo a tswa a mo motseng e re a bitsa batho ba organizer re bona ke yang gola nna bothe le mothomele taba a gadilo ka maswi ba bola nna bothe ba feta mola ba bo ba re tso molana ba tlisha lentso go Jezebel a wa re molai a tsena go kamera papa go boditse dilo tse ya ka mangwana tshware tipo ka mo bale bona
bona jwale tloga papa o yo tšea tšhimo ya gago a sa le gona mothola o ka se ka kwa le hebehebe ya gago ke feditše ka ena bebele a ere a rodile mosadi e a eme nna thabile a tshela a kitima ya botšhimong ya Naboth o le gore ga a kitima ya botšhimong ya Naboth modimo a kgwatha moprofeta thiba a šwile mola Ahab wa kitima o bolaile motho ebile o tšea o bolaile o na le molato gabedi wa o bolaya le wa o tšea ka kgang o le a sa tshela a sa re tšhimo yaka mo ke tlo bala spinach mo ka rwala eng yala o re a sa bona mo a tlo balang gona moprofeta a tsena a re ya le ena ba krelo ke Elia a re ya o nkhweditše Elia re ya go grace a ke ra batho mo ngangitšana ke le ba ngangitšana motlhaola Elia a tswa le dipuo metlhe ka moka Elia o bereka go gala monna la pile Elia mmotša re wena modimo le ko o botše ka re ntho o e dirileng tseba modimo le go tswele ne ene modimo o swantse a tla go bolaya modimo o tlo go bolaya ene o tlo dira tse le se le leloko la gago dintša di tlo latswa madi a gago o la Jezebel o tlo ja ke dintša ke lentswe la modimo le tswele ka moprofeta jale modimo o dirang o roga Ahaba he's cursing him o mme a thogako wa tsamaya now ka morago o tlo modimo a rome selo a feta at was blessed lentswe la gale le eme mo le ntwe modimo a inyake di sa le bolela ke moprofeta re modimo o re ke tswele Ahaba sa ke difu bale ga o tswalla moya o mong ka morago gore modimo bless tša Ahaba gore Ahaba o wina ya kwa gala oraiko e ka sebe modimo ge o tseba lentswe la modimo mara ge o sa go tšea lentswe la modimo go thoma ko mafelelong o tswelele le bona o ka no tšea verse mo gare wa re bomme ba le dimpho a se o ba le tša before ditaba ke o tšere mme o mongana le mafolofolo so wa bona re hei mme wa ka ra ka e beya wa e beya mara ntho o sa e tsebeng kore e ka sebe modimo a dirang thwele yena o tlo e beya mara modimo ga ile a roga selo a ka se buša se blessa jale go phela mo letšatši le o phela mo lona o swantse o tsebe lentšu la modimo le a le botse ka metlha ya gago ge modimo a re ntho e swa ke nyake metleng ya bofelo go tlo tswelela batho ba baso ga tswelela batho ba baso ke taba ya gale wena go tswelela batho ba metlha ele ka tsele ke metlha ya semondene gape re gatetse pele o gatetse pele kae lentšu la gale ka taba o itshwere le re so le re modimo o e rurile ntwe o mongwe a ka tla go tša re ke ya modimo o swantse o tsebe se wrong le ga ka dira di-emotions gore ba tsaba go ba le banna ba tshela so ke be ke lebeletse o mongwe maabane monna ba re kore ke a bona o lapile ke a bona ko a rapelang gona ba loiwa jale o kule ba re ba loiwa fofa ko odimo ge o dinyetse batho mmereko ko kereke ba mo bukile ka setulo wa tseba o phaphametse a ke kule ke a bona ga a rera mo fase kereke e no loiwa so jale ba mo bukile ka setulo ba tsamaya ka ena batho ba kereke o tla masupa ka moso a re ba le ba loiwa go fofa ko odimo mo motlhale nna ke tlile mo godimo ja ke ba lateletse ke le go bulika dilo tse ba fofang ka tsona ke a ensenya o ba a re ke a fofa right now bo bro ba mosolo tsoka ditulo ba tsamaya ke ena pele ena o kwa fofa gore o ile re ke a rera mo fatshe a ke rere ba no shwatlha a re nkise ke ba latelele bana godimo kwa o ba patrek wa tsoa ke wa bona is the wrong spirit mara because e dirwa ka ra di-bente le batho ba di-voice tsa go opela gape o tlo go opela ko sedising ya Ahaba tšatši le Josaphat a fitlhile mo dinama e le dinama music e le music mašole le mašole dilo di tsamaya ka order magoši a beilwe mo ditulong ko le wena go bo tsena mola o bo swantse o rate that music then o sa le go bona mongwe a fetelela ba re o mole ena a fetela ka mo mara o bona go tswelela monna le ena o dingoba a tshela so ka dingaka kore everything e be kwagala ena le modimo mara ge ba e checka ka monna wa o tswala ke moya wa modimo gale a korone go ntho a se yona ntho a se yona and a ba botsa monna ka bobotse banna ba bona ntse ba re modimo a gona modimo ba tloditse ke moya wa ditšhila and moya ola o le ona o tlo ba makang mo melong ya bapro ge banna ba ba 400 ba bona bebele re Tsedeki a gana go kwa tsona tšeo ka mokgwa a bone pono o tsere yena a tsebe selwa kere se a tseba kore o bone pono a se maaka o bone pono mara pono e la etse ko modimong o bone pono a tshela a bona a ba o dira le dinaka ka mokgwa a boneng dinaka tsela ka gone ga dinaka tse le motshelo wa gae a se modimo ke dikimone because jale ntho e be e dira gore the whole thing e be wrong gore sa mathomothomo bona ba profeta ba e ba sa rapele modimo e ba rapela bana ba rapela dilo tse ka moka tse mamotla ba retloile ba tšhentšitše se bise ka go tlile Josaphat ba re modimo wa le godimo ge Josaphat a se no fulara ba šala ba bitša lotše tša bone jale bophelo gore modimo o ka ra selo
e ska se ba evangeli ya molomo fela he ba ya molomo fela ke intellectual gospel ba o ne go tseba re dirisa ke mano jo di dirang o tla mo servicing o bona ka nne go dira tsa modimo tsa go thusa ngwanejo o se wa fura ke a spirit o tla servicing ga gago a se guarantee ya gore modimo o pholositse a o pholositse ka o tla servicing a o pholositse servicing ka o rera a o pholositse dilo tseo di ka dira ke malema le mo e sebe mo servicing ya message batho ba ya ba attenda ba dira dilo di dirang ka moka o lemo so a se go tlatsa ba re pholositse botlhatse ba re pholositse ke ge ntwe e go pholositse e change bophelo ba gago ge bo se bo change ta bo theletse ntwe go botsa gore go tla servicing ga gago ka metlha le go dira eng ka metlha ga gago e ya re o pholositse don't listen to that thing. That thing is a wrong spirit. Because the wrong spirit could all the emotions to Mutaka over the John. Come cause the Kia Tilaka Hona, Ara Swalan Wado Ale Petrola, Sola Libula, Liga Gubia, Ramot Gilead. How can it not be God? Lemawalo Tiawula Ramot Gilead. And never to welcome Ramot Gilead. Mara Dilocheka Mugatu Polero, says Shalan King, Upulavu. Keba Petamola. It cannot be God. Who's a cattle or a one shower rapid Babu Crest in a low quota. Amen. That is why the police Jesus, who are living in a holy village, Ravana, Mara, are convinced that just orchestra can not limit live. So, he has a little moena. Yeah, right, but I see on ye ufuri you are under enticing spirit kar modimo buja na ke mang akayang a entice ke mang akayang afura furetse ke mang akafa motho kgopolo ya maka wa tsa motho a furilwe ke motho lo tsama ka kgopolo ya selo botse selo sa sennete mara ka re furilwe dilo tse ka mka tja di budike o a di dumela wala ba profeta ba furile ba le 400 ka ditimong le one jale le kwa gore mona go ya rena go buletswe 200 million demons. Una na profeta ka mo. Di demon le wane le tshwara ba profeta ba 400. Ka ra kereke ne. Ba tsile ba dire design ka moka tshelo le go kereke yengo ba di dira. Gape go bo ka go service ya Josephat bo tlo khojano Josephat le ene. Wa rapela. Batho ba tsila, go le ba profeta, go le bo ba bangwe. Go ba tsheditse ka moka ba profeta, mika shoke mo profeta. Le Zedekia shuke mo profeta le ba profeta ba bang gape ba tsama le Zedekia mika o Zedekia o khutha mangwalo mika o khutha mangwalo ya bo to tseba yo re nnete ko kae batho ba khutha mangwalo ba profeta ba ika moka ga ba opela ba tsana moye ba go lla ba lla dilo tso ka moka tsona ke di emotions ka re batho ba rapela le bona ba fela ba lla ke jampo dilo dinga bona ke moya le moya o dira le mara ke moya ofi jwale e gore o tseba le ke moya ofi o lebella bophelo bo phela ngwaneso o ska dumela le dimole le go tshwara half le go dumela o eta kerekeng o bontsha rena o opela le rena o rapela le rena o ya le nna kae re ja bo sebiso o ya le rana ke o manyalo re ya le wena wa jora wa mos wa mpone ke dira dilo ka moka bona o dira dilo ka moka ke re di bona mara bophelo ba go ya tshintshana ge bo sa change something is wrong right there Boy, bona taba ngwana morena jwale o go bolela ka demons in religious realms gore yo ke motabeng shiona jwale bana ba modimo e kwa re go tlhagileng jwale monna lola mantso a ba profeta ba khale nna se tja boletse gore a haba o la tlile ke modimo jwale ge o eta mo profeta o mongwe a bolela lentswe le lengwe a re le go tse ke modimo bebele re ga a fetwa mo sa se boletseng jwale ge modimo ile a bolela khale a re denomination ke ya Satan basadi ka sebe ba ruti mosadi o la ka ba le kerekeng we kholo ya go tšea half ya South Africa a re tswele gore kereke o ke ka kang go na le banna ba ba kae ba government ka mo tšeo a di tsweng go lebella lentswe la mathomo le ge ba ka bona dipono ba dira le ka moka tšeo ba rera go dirang mo se go le sa ba sa emella ntho a e tsore fora because re a tswa ya go emeletsa di gole ke modimo ka re modimo wa dumelela bona modimo go le dumelela re moya o mobe o tsena ka ra motho ape moya o mobe a se ona o ile o kitima o ne o tsena ka mara banna bale o thomile pele wa gopela permission modimo a re go
and modimo ba ntse anya ka re moya o dire ka mokgo ka baka la motho o tsetse lentswe la modimo kilo yo ne go kitima mo a bolele maka jwale modimo ba nya go make sure that man is dead. Jwale taba ya Ramoth Gilead ke taba ya mangwalo e tlo khouta ke ditimoni le be le tseba re nka mo tshwara ka efeng ko modimo le ga re ne gore monna e kwa ko Ramoth Gilead le ditimoni la tseba mangwalo a Ramoth Gilead ke a tseba ke swantse ke a phetola ka moka ona a kwale a bitsa monna go ntweng o le ga fetsa go bolela ka mokgwa o Mika Bibele de ke a emella mo la fufuletse a gore ke boletse dilo botse o tlo emella mo Mika ka se profete sa ga sa mafelelo a apare go tshwana le rena a dilo tshwane Bibele ra ang tla ka club wa bona tlhago jwale ya bo jere gona le nkara mo a re tšao kwe ona ka mo service sa mo emela service tshwane so ba derende a mo tšea ona ka mo service ora to mo ruta lesa le mo pela phuthe go o ska nya ba profita ba modimo o le one a ba tsa Mika ka club go kwa gale ge Mika go lo ke bethilwe a ba butša Mika re wena Mika moya modimo ka re bo bolele nna so o tsweleng ka moara ka batho mo bolele wena ka ke bolela so ke a tshela ke a petinaka ke binisha ke moya wa modimo wena o no ya mo ga se nne to moya modimo o tsweleng ka moara ka ke sa tshela wa tsena ka ke tšhatse mo ke leng gona man wa mpona ke futhumela ka ho tshuma ka mo go ile moya modimo wa futhumala wa bolela ka o tswa kae a metha ka club Mika rena ro tsa ke ngwaneso Mika sa ipethele awa Bibele go botsa go ya moya modimo mo kae ka re go le moya modimo o na le gentleness o na le long suffering o na le boikokobetso wa khotlelela ke moya wa modimo mara e ka kra boikokobetse ka mara puthela ngwana modimo tsa male na distance mara ntunyane ngwe e thoma mo o ba tlo se le ka bjana o ka re be re dutse di theleditse wa tseba ke tla go thusa a ba loka o ska e fora ngane we o bona na njo e dutse ka mola e bo betse le ene o ska o sonje we intento o sonje dile le yona o ska gata go go reriwa a nko robala o kwa dilo ka moka njo a ere o pholishitse njo o pholisha ke go phelo ba go change ga problem ya ga se go tsile ke problem ya go phelo ba ha ge go sa change o sa la le dikgang na le tso ka moka tsona watch out there's a wrong spirit se dutse ka mara ke spirit sa o rata kreke se dutse ka mola sa ikokobetse sona se dilo tsa mabotse le yona o na le bona so ya go bile o ene mona batho ba ba so a se ka o rata go ya extra mile ana batho ba gore moya o re o fure moya o mobe o fure o ya extra mile le wena ge ba re so go re tseba gore mona modimo ye ke tla e dira ye ke tla e dira e se o se ka la emiela bana ba modimo ba ke go bontsha moya mo o gona go dira eng ge o ntse so re awa yebo bana ba modimo mphenyona ke tlo direla yona and o tlo e dira o le maka o tlo e dira mara ge o fetsa go e dira go yo phela o ba e wa e bona ntho o leng yona ke yona eo ye ya go dira mo pela batho ke ge moya o la nya gore o khumotse wena o dire o kwe o kare ke rapela mara ke wa rapela mara ka eng o le because ge bophelo bo sa go transform then o ka se be ka mogomodimo a bolelang a tlo wa bona ngwana morena jwale meboya ya tla e dula ka mara batho jwale Mika ga araba monno la wila raina re bona go moya modimo o le go itwa mo wena wa ya go kae a se nteng ka ba raina mishana ni yona o tla o tswa moya modimo o le kae motla o kitima o ye go iphitlha ka ditlhare ntwe ke bolela ye dire wena o tla bo kitima jwale a se ka ranga ntshana nna le wena ngwane tshika o ro tloditswe nna ke tseba ke tloditswe jwale ka bona ro tlo kitima ma a re tlogele mo ke gata mo mola kuruile bile ba mo phaphatha ba re ya o dumella go ba le ithapiane mo servicing go ba le disorder motho a lo tswela kwa tswelela sa motse go kena mang o ne go thoma go bolela mo servicing ya modimo o dile botse wa mmete gore ba tsebe le ka usatsa ba le shoro ba dile tswana mara it was a demon o bone le pono o kata mola ka moya o mongwe mo wrong mara lentšola modimo le le ngwaduleng ke ba profeta so Mika yena o le ga bona pono ela ga e bona re go diregileng ka ntwe e dira go ga aha ba kwala a lebella lentšola modimo a kry-ile lentšola modimo le right ba profeta lentšola modimo a o loketša o le fokotša a kry-ile lentšola gale le bolela exactly ntwe ela e direga mola ka re monna šule o ya ntweng o kgwa and le vision ya tlhatselo monna o sentse a e kgwa bona re
jale e nka sebe ka ba ka ithiba jale a fitla mola a bolela a leka go ba eletša ke ba sa moka then go balanyana lengwalo a re ke le lebelele bana mo modimo lengwalo because ke ne gore re tlhokomela ke a re nyana le lona lengwalo le la brother Letsufi right are ya hona mola 18 mola Arthur Maka verse 25 ukwe banna bana a ke modimo boletsi bale o tsere ke di profit di tse pedi di alwa nka moka tsona ba ditwa modimo nika o re kena o kule modimo de ke o re kule modimo bile fela a bontsha le taba ya emela le tlapa ya llaona ka mo kerekeng wa tshela o di lutse ka moka ge ba re chorus a ka e tshwara go pele ge ba reng aka ge ba rapela ka rapela the longest lutse ka moka tšeo ka go dira ya ka morapedi wa di dira ba go fitisha kana mara challenge gore the life of this man is not right ba go tseba ga botse o nyetse ko modimo re ba ska banyala gona a shu o nyetse mosadi o mongwe wa mekgwa e mengwe wa moloi wa o bolaya wa o dira letse ka moka ile ba profeta bana ba ke batho ba fepa ke ba rapella ke o ke na mo profeta o mogolo gore a gone mo profeta wa bona go feta Jezebel mara Jezebel go mmolaya jale how can that thing be ya modimo jale go le ngwana modimo a re tlotsa maka maikutlo le ge le ka shala thoma o tlala pleke ka moka kra le jarate ya sekolo ba le kolobitse le ba message that thing has a guarantee of the right guarantee ke re mapelo a lena sa change ge a change ge a fetoa mapelo a lena a bontsha le fitlhe ke se modimo a se bolaya because moya wa modimo ka marareng o tlisha tlhago ye modimo a e bolelang o tlisha tlhago ya boikokobetso tlhago ya go tlhoka temper mara ge motho mongwe a ka ntšha chorus ka mokgomo o senkokwa a ka ntšha chorus ka ona o pela botse ba rela kudu mara ge se visitwa mo kra a ga lefa o ka re wa tseba a ka bola go mo ka matlo o tseba ra o dina le bothata motho a sokoloa go kwatla go ka go bontšha ka tjata go ekgile di piece o tsere ka ntwe le ka mara motho ya go kwatla go feta tla o keng it's a wrong spirit mara moya o mo furafere tsa garo o mo dira a rata kereke gore moya o mo ratisa kereke o mo ratisa ka bibele a rata nna message kwa tseke le ke ferekana e ke bala spoken ke ba right o ska wa khatla gore go ferekana o bala spoken to ba right question gore wa ferekana ke the first question is gore ke fokotsa ke ferekana la motho ba na le moya wa dibi ba re nkra moya wa ditshila ba re ke Saudi bibele le moya wa modimo wa tswa mo go yena a tsena ke moya o mo ge moya mo go sno tsena mo go yena moya ola ka mkhobo gore ga ba se le ke go ba o khwe motho ene o ba le go bola David mara njana le moya wa ola wa o moso ola o mo biola ge go la music o ka se re ke yena gore ge ba le gore ga ka tlhatsela ke loponyana le lela ge ba ka tla ba le tsa music gore wa tsa o ba soft ngwe wa niela ka lutse ka moka gore tsa mamo gotlhe a ntšha dilo mola a tsa molo fa Dafita tse le fe ba tlhoki tse le direng wa tsa o kwa hala re monno o ka rona le modimonyana so mara ge music o stopa chorus ntwa tlo bontshana gore o mesa Dafita ka lerumo ka montlo batho ba tletse a sa ipitla a sa emela maabane gore o tšea there and there a ba re ka ba ka mmotsa karake jale wa bana ntho go dira so tla go botsisa demon jale mara ka la demon ya ga ifele go kobala ge itla molutsi dingwe o itse re se right mara ntho go sontse go tswe that thing ka mara yona ntho se ntse itswa neo a re ba le mo verse 25 re theoga le yona amen yone bana ka tsela e Koshi ya Israele yare, kwali mika ni wishego amoni mulaka motsi, le ujua se morowa koshi. Ifite lere, koshi iri, motu le mwishen kule wong, le mwishen mwobe la matogu, le mwishen meyeti ama togu, ufita reki togu wani tuen ili shebeshe. Mika are, heuka huwa ili shebeshe, wanamurene ukara asa abulela kanna. Amen. Amen. Lewa. Bale banna ba le go ganile sprofete ne ba se kwele le ntula modimo le boletse le sprofete sa modimo se boletse ke gona ba senya go tswela pele ka a wrong thing ge a fetša go bolela ka mogona pile o a bolela a ba re tseba ke enough ke bolela go lekane ka sprofete sa go mmikane this is for the last time o profiti la mapelelo ne dwe ke ba ke dira go bantwe I think ke go dira no tla un profeta o tla o tswalela dipula o dira ditse ka
the last time o tlo latlhisha ke wo ke a kontwe then motsiele mo fe banna ba go gole go ba motshware ba mo fe bogobe ba matlhoko le metsa matlhoko re tsa mo mo fa lotsa o ba ba fela mo fe di sawa kwa lonwa sawa ye sawa ha te bua mo o tlo ntseba nna ke bo mika se atse a be emotional o le ga tsene ke go kwatla le mo fe magobe ba botlhoko mika se a re o no ema botsare ge o ka boa tabe modimo a se a bolile go ba tseba go botsa this man a boye wa e bona tlhago ya monno le ge ba mele ka go mo pusha ba re o profeta ka moya mo ba meta le ka ditlapa o emelle ntwe ngwe ya go makatsa ka mara because why it's the right man wa modimo ya gra ge re bolela so a ke le Jesu ka se bebile o tumutse diteng ba mo go ba mo tsola ka mare a senge ba ikarabetse ya itsibelele wena gore ge ngwana a tlhaka a ine dira phoso ka mo o kwa voice ya gago gore o gadimola re o go tlhole gore o ome mogolo go ba tseba wa ke kwa rene ntse ka mara ka e ka tswa mo ya tama mo fa ngwana a ka tla tshaba go a itse ene ke nnete na itse mo gore ge o dira ntshwenye ngwe one ka mo go se dikega gore wa tseba go lwana go gore ya jwale ntwe o tla go thusa ngwana modimo a se wena o na le moya wa ditshiti ke ona twi jwale o so tlo face dilo tse ka re a o tlo dula mo ka o go biletsa ke ya kwa ka re mo se ditse gona ngone go tsawa moya modimo a tsona ntlo gore wa tsao le ga botse so gore wa tseba o kwatla gore o tsele ngwana o kitima le ena o le ka dipijama o mo gomela go stop signing o kitima gore lotho la le batla mo fa se le pa a go lo wa tlanka mo morago ne o selekeile gore wa tseba keng gore le kwena ka e bolaya ka matso ka go botse ke moya mo wrong ntwe go botse ka go botse bebele e re bobi le go fenya ka bo e se go bobi le go fenya ka bobi ba tabo e re bobi le go fenya ka bonolo mara ntwe a o tlo itirisha ge go le moya mo wrong ka mara o ta o bona o tlo dira jale ke ra re go bolela so ta mo cheka ka re ke re bona le demons in the religious realm mara ke go bolela ka marapedi a mang ke thoma ana ka mo nna le wena re le ka fa o so di o tsore go na le bebele dikenyo tša moya wa modimo tsa di bona jwale o na le tsona dilo tseo ba o tlisa tsena ke dingwe le o ka ipitsa morapedi a go kgatha le o ipitsa morapedi wa a šitsetse ke ena a re o butse ke moya wa modimo ge se profeto le ntse la modimo le tswana le kry-ile gore o ka se case ntho modimo a e rogile once o thoma go blessa ntho modimo a e rogile you've got a wrong spirit ka re moya wa modimo o ka se e gannetse modimo a ka se re lefatshe le ke a le fediša o mongwe a re lefatshe a le sa fela loko mongwe a re bana ba modimo aowa ke tswa go le godimong modimo le a mpulela a re o tlo le blessa go le blessa a thoma go lefa dilo wa kry-a le ba le dilo ngola le ba le dikoloi a re this is the blessings of God mola dikoloi tša nna di tlalang ke le bona gore le a khuma jwale a re ke le botse modimo o re o tingile dihele mollo a o sa tuka gape ko hele go šite mošidi nape le tseba le tswere ntho e rona kore le dilo tše dingwe di ka ba right ye one ge e ka thoma go lwa le lentšu o nape o tse gore mo re tswere ntho e nngwe mo because modimo ka se bolele taba so bibele I am God and I change not ngolla Malachi chapter 3 le bolele ba go bala mola go verse 4 ka verse 6 o bole o re ke modimo o re modimo ga a fete mo sa se boletse ge modimo a ka re ntwe e tlo ba ka mokgwao ge modimo a ba se le modimo o fetoga dikgopolo bana ba modimo ga ka o tlo re isa le godimo o fitla kwa le emela rapture ha itse re gane le no bona le ka teletswa le bolawa le batho ge le re modimo a re bile ba change go le kila nona go no tshwana le no fa wanzi wa bona re ka se motsepe modimo mo so mara ge modimo a bolela taba o swantse re ka metla o le ngwana modimo o swantse o nya ka modimo pele o tlogele dikgopolo tša gago le tebelelo ya gago ma bibele lean not upon thy own understanding bana ba modimo re dirile dilo tše dintši re le batho ka dikgopolo tša rena and tla go botse moluki wa se tlhokomele o wela mathateng a mantši and ha o le mathateng because o ba sentse a wele mathate o wela mathateng ka baka la go se tlhokomele o tlhaba ke mmetlo e le gore ne e sa beelwa yena go yo bibele bolela hele e prepared Satan le barumo ba gape mara one some people that are going there why ba ya mo because go go tlhoka tsebe hele la ya direla mona mara ka baka la gore a ke bibele ge motho e le ge a tlhatla sefofu ge sefofu se tlhatla sefofu go tlhaga ka moka ba le wena ge o tsamaya mola ka moya wa bofofu o sa le go wa mogela lentšu la modimo o ya le dipolelo tša batho ba dire a se ba consult le modimo
dipolelo tša marapedi just because kereke e bontšha e le organized dilo ka moka di bonala di le alright why just that is the truth bona modimo o tlo timela sa tlhokomeletšo la modimo o lebelela le tša tlhago bjale mo go nyakega batho ba tlo fa modimo sebaka and God first in everything. Amen. Ge o nyaka mmereko a o yo thoma le ka o yo wa kry-a o re nye gore betha ka di-surprise you must pray o re nyako betha ka surprise nyako betha ka surprise ke ngwene ke nyako ba re tha ba kry-a seke dulang ya ke agile ntlo engwe kankang ya o namelana na mogausi le bona wa tseba keng you must pray first le ka se re botse but pray first because o tlo reka ntho ngwene wa kry-a ile gore a o kgone o tsena ka ra yona ene ba jere tšhelete tša gago ene ba botsa gore case e tlo tšea 15 years tšhelete tša gago e ka kwale a ba o fe yona ka gore ba ka se go fe yona molato o se o feng e jebe e ka kwale and ntho e tšea 50 o dutse mola wa market ne because you never prayed mara ge o ya mmerekong you must pray go nyakela bana ba gago dikolo you must pray ge wena ke nyakela mmereko you must pray go dia tshomile motho you must ask from the Lord o ska tsena ka radio wa tlawa o se o rapele gore o se ka wa tsena ka ra moleko ka ra o tsene moleko ka le ka mara rapedi o tsamaya ntong a ke wa bona that is why le nna le ka kereka ra sone o jere ka mogorerang go right we must first re checkele motho that is why we need to pray abon and ra sone no bitsa motho mo lomong ke molato mo rena le ona lo bitsa anybody ra to re lapa just because ke brother am tseba ke because go ba le mathato o tsa bibele ka re e bolela bibele e re le swanetse le e re mabu e kwa bibele e re puno e re puno ke a e kaka ke bibele a se rena re ke Jesu Christ puno a e kaka e tlhoka ba buni jwale rapela monga puno a lefe ba buni jwale nna re rapele monga puno re no banyaka ra buna uno magala re tla le tsone se le ba le ba twa kae ba a se wa bona re na le pro a se bobe dilo tse dintsi wala ba modimo bangwe re dula mo ngwa se re rapele pele re dula ana mo ngwe a le re na le ba go shele mo ba go pitsa tlhogo grammar wa tsekeng ge o se no rapele kana bona se no rapele yo le bala le ka mora ya house ene ba le tsa pina ne la tsa ke ya go feteka ntsi because why bana ba modimo a re nyake modimo pele mara ge ka thoma le mara you must always le ntwe ngwenyana you must always put God first le go fa bana mabitso ska no mo lebella gore wo ka mathunyana ga ke salfi ai o tlo itsola o swantse o rapele kore in everything o swantse o rapele o nyake modimo la buisa bana ba modimo amen oni ba ge re dira that's why re bula service a re no tsena ra obvious modimo na le rena ra thoma le ka go rera no we pray amen lo bana se ka no ta service wa no obvious modimo o bolela you must pray go tloga go ga e kare go wena o tsore mo re rutlo ta arapetse yena na la buisa bana gore in everything we must pray bibele pray without ceasing mara nna re dira we stop ge re tla mo lojeng ra stop o sale Josephat ga dira stomi harapedi uno bona ra that's my brother a one ka mogomo the next thing he a ba thomo ntse le tsawa ka molo kra tshugile lena re a re nya ke modimo pele o thomo le mo morago mo ka re modimo ka no ba se gona pele thomo o tswelela mola o grele re gape ba thabile ka mokaene wa kwa ka marapelo a there is no god o shika yo lela modimo yo nthusa go ba le at least o mo one pele ene ga a tswelela o dula mola wa tsore ba yantweng a re ba le mo verse 25 o bona go tlotlaga bona ke be ke bolela ka Josephat ke re a sinka gukere matshwafo no ke le ba bolelene ka mogo ba ratang a gukere yo le ka bona because why tlhago ya gagwe e fetogile mika le ene ka ba bolelene ka mogo a ratang tlhago ya gagwe e fetogile mara wena ngwaneso ge o tsena ka ra mathata go ka re o kitimela taxi wa re ka fika ya ba o mafelo feta o tsena a tswalela o re tletse go ba o reng wa bolela ke amen o kre o ilebeletse bile o re ala le tire o bolela o re ke ntwe e bolela ka mara a pela go le digo tsa nyane o kre di timone di ka mara le ke tlile so ge ka no fitla go ga o ke tsena o ke wa kra di bana di ka di emiso ka ke display go di mo go tshoko ka ma bone go mo go tle mo le mo fase le so ke se di
Kuri ntwa mathomo yo bola ke. Kuri before o dira o Kristo la ke di Bible le ka mo dintsi ya metsi. Kuri what lero I go ka out kuri o shidu nyaka motho mo. Ah, ka o botsa nnete ne. O tsore ke demon. O botsa nnete. Tlhago ya ngwana modimo a ilwa. Wona di tsibelele o dirang o tla tseba re ke eng dula ka mara. Well, that thing must come out. Now, how does it come out? Kicking where matom. And how do you know wrong from right? Because wrong from right, because the right thing killing you. Because protect yeah. Because holy mureri, holy mawalapa, holy munawalapa, holy mwana. Uzonjo tsaba bibele erinka mwana. Kebo mabaka o mutho mo bona baka ba le phoso. Ba tswa mo stepping. Kare ba email ba dile bone ke batho. Amen. Ba no email je tio ba tswa mo step ba gatela ka thoko ga mangwana. Jwale o tlo dira ngwe, o tlo ba thusa go ba le bona mo phoso. Wa kra le emeso. Pa mati e juro ba ritse no. Kana ba sarapela. And so go le bothata batho wa moya o mobi o rata go bogelwa kudu o ka o dirisa lo ke dingwe just go no bana ba modimo kile ka bona ntwe nngwe ka thoma le marwatsa moya o mobi a ba loka kulo pride ke ntwe nngwe mosadi o mongwe le goa mengwe mentsi go morago ke nana le ka ba ka bo 19 maybe ka ba 1990 so ne ke bereka mo company engwe re bereka go lokisa di-two radio ne so ke dutse ka mo desking e technician monna wa ga ka mola monna ga tshela tlile mereko so o mosadi ga o mo create mereko gona fa so ra bereka re a lokisa so ke batho ba ba fela ba bolela so mara just this one day ba no thoma ntwengo ka re ke ba no butsana question ase manganga ino ba o monya ka clarity mo go mo so ke no mitsa matho so a ke tse luanga no ba lebelele go re ke market ke no go re ba bolela wa tseba that thing ya change go re ka tshala ke itshola go re mosadula a re ga bona re o lebeletse ke mosotho ene ke mosadi le goa le monna le goa sho a tlhalose dilutse kore a tšhentšha bona ba modimo a thoma go bethantsha maoto mo fase mono le ka thomne a tlhakatlhakana ene ka ba ka tsaya gore mosadi o dirise kore o bone nna ke mo lebeletse jale a re a bontšha nna re ke na mosadi wa le goa ene monna le goa sentša motheletse wa tsa mono le ka re sorry lefi wa tsa mosadi la a wataka kore ka ntho engwe nyane kudu ka bona re ya wa tsa pride ke ntho engwe ya lo jale ge o ka se ke tlhokomela o tlo moya mobi o tlo go tshwara wa re bi kana go no tswa case nyane ngwe nyane ka mogae wa kra o dile drama bile o tsa makontle ya o ba bontšha le wena ra gape a sore ke ngwana mpa tsa makontle kwa bo papa ba ngwana ka o tsa mamo wa tso tamo tshina tlo mo fense go montsha botshumi a se boka tshina tlo ma ka re ba o lebeletse botshumi o tsone o montsha ke kwa tshile o tsa mamo la o le ba go bona yena go ba ka mkhomo o tlo tsa mamo la o kra team nyane ngwe ya political no e raga so Dewi tule ka mokhomo ke me boya dilo tse ka go thutse ke me boya lo tse and we are perform and le fase lo lebeletse mara modimo ba expected behavior so ba galata 5 o le ka dino tsa moya ka mara mo jwale ke ra go le me boya e tsena ka mara borapedi ya dirisha batho dilo ye mengwe ile go marapeding e dumela ba ruti ba le ba bolele re ba sa di ba apare di shoti bare Jesu wa lerato ga a bolele o ska nrela evangelia wash and wear a ke ke evangelia wash and wear evangelia ke taba ya pele o le ka go disputa lengwalo mara o šimisha mantsinya a botlhale gale bibele e boletse re mosadi a ska tša mmele wa gago bja montle jwale monna o tloditše ke a demon ne jwale o thomile go ba le mogomong wa o le ka go lwa le mangwalo a mangwe ba mo thitse ba re amen ba tšhiritše an enticing spirit ya ba furafuretse gore ba tle ba kgone go dira lo tše di-wese modimo a ba atlholele mara ba tsebe nto ba itšhiitše keng mara genke ba bala bibele ba tšatšhiletša polelo ya motho o ya botlhale kare mola Josephat o kwele gore mo re tšhiditše botlhale ba banna nto ya se bibeleng ba bole ka Ramot Gilead tšo ka re ba tseba mo ga e nyaka ka modimo a kry-ele gore everything is wrong there ebile ke moya o mobe ebile o furile setšhaba ka moka a re ba le mo verse 25 bana ba modimo
Amen. Kgoši ya Israele yana ga le mmika le moišo a bone monaka motse le go thua semoro wa kgoši le fitlhe le re kgoši e re motho e le moišeng kgolegong le mo lešeng bogobe bja mahloko le mo nošeng metsi a mahloko go fitlha ge ke tlo boa ntweng e le šebešebe. Ta tseba le yona gape. Mmika a re ge o ka boa e le šebešebe gona morena o tlo ba a sa bolela ka nna a fetša ka gore setšhaba ka moka theetšang ke moka kgoši ya Israele le Josafate kgoši ya Juda ba rutumela ka motse wa Giliata. Kgoši ya Israele ya bolela le Josafate ya re ge re tsena ntweng nna ke tlo itira ošili ge e le wena o apare diaparo tša gago. Kgoši ya Israele ya ikgakantšha ya napa ya ratlhana. A ke la ekwa bona motho o bitsa motho re a re ntweng ne go tlo bona bjale o tlo tsena ba Josafat o kwile a kere o kwile something ka mogara se motse 7 to ya right ska ba part ya sese and ntwe e motse site a le lata dilo di thoma o senyega arawa hawa a re nyakeng a re butše modimo tšeo ka re o ba tlo dira something ka taba yeo a kere ke tša re question e la gago e be le gore ga a fetša go kwa gore modimo reng a emeletse modimo a se bolelang jale baprofeta ba profetile gore ka moka bona a se ba modimo go a tla mmika profeta gore no gomme ba ba tloditše ke moya wa ditšhila o kwa ko ntweng jale o ikweile a ntshana le baprofeta ba bangwe ba bolela a re wa ba botša mmika re wena o tla go kitima ba tlhatlhetse mmika ka baka la di-question tša Josafat a re nna keešala le mmika kona e sa ya le monno ko ntweng o kwele dilo ka moka o eleditšwe o kwele re nnete ko kae wa tseba gore mo ke tsamaya le batho ba le gore they are demon possessed o yo tsamaya le bona jale ka re Satan wa bonela re o expositwe jale a thoma aha a re wa tseba ke re sa ntweng ke go thipa something ge re ya ko ntweng nna ko change diaparo wa gore monno o iša o mofe a rena ke o change diaparo go apara tše dingwe gore ke be o šhine mara wena o se ka change o dule o le ka mokgwane wa e kwa jwalo re ya ko kae o e bona ga botsebotse re ntwe ke ikwele re sa thoma kwa jwale a se yone monna re no ke a change wena o se kwa change ka re o nya gore ge ba fitla kwala ba bona ka re kgoši ke e wana ka re o kwele gore go nyakiwa kgoši wo kwa kgoši o nya go change apare jwale ka a civilian apare jwale ka motho mang le mang kgoši be tee gore o kgwe wana o we a re go change nnete a change Josafat a ba bola re ya ke di thomile ka e tlo dithuto be di sa sona go tswa di thomile ke sethomisa ga sa sethomile a sa rapele le letswalo la mogala a tswela pele lentswe la modimo le diprofete tsa modimo tsa mmoja jwale in a wrong thing a tswela pele jwale ntwe le ya momenogela jwale a shu a hao change jwale wa pedi wa borolo o kitimang ka lešole le leo o file ena dilo tsa bo general gore tsa wena namela le kolo ya bogoši a namele kolo ya bogoši me o namela le mašole a mangwe motho jwale ba ntweng o e bona ga botse Josafat gore jwale ntwe nkišitše a ke re wa ipona gore thoma dilo jwa le wena moya wa modimo kgala go ja o se kwa tsena ka rantwe o thomile o sa tse gore why moya wa modimo o fela o dira ntweng o sa lokologo o sa tse gore why o tlile servicing o ireretse jwale o ipole botse gore that is why ntho le bese e gana ka mo pelong yaka jwale o kwele lentswe la gore why o sa sone o e dira ke jwale o le kwele o tshwane ge Josafat na a belaela wa tla the teaching ya selo se na a se belaela jwale o ikwele botse mara o dirang o sa tswela pele and jwale ntho le a e sa iphitlha yo tswa botse a ga ba bontšha gore no mme ka botsebotse o right no gana so mmotsa re a nna bile a ke tsamaya gase wena go timelelana ko ntleng mola monna mo jare o thušele ko pelino re a re o separata mebro ka rantwa a monno mongwe jale e ba bothata wa tseba ke batho ba rata go marelo tše seng tša bona a ke re bona o tsene ka relo tše dingwe ke batho ba geno ke ba family ka madi le ka dilo ka moka ke ba geno ke ngwana wa mamagao ke ngwana wa malome ke bo motswala ke bo ragadi ke bo mang o tsene le bona ba re ntwe re dira le family ka re ba o tseba re ba tshephala o tlhore selo o se tlogele o tshwere mola ebile ba tša ka moka ba di kgoromeletša mo wena ba raowa dilo tše di tshwara ngwanešo tše ke tša gago nna ke tono fela re consulta le wena o gata ko ba ntone
ba re consultant gore ba tlo botsa nna kwa pele ba tswa ba posite riot mo gotlhe mo ba re ene bothata bo ko dibukeng dibuka di swele kwena ba bitsa meeting a batla meeting mo lo ntse maka se ke o di go tlabile wa botsiwa ya ene le ba pholoswa le tsana le rata dilo wa kwana o rukuwa o ka motho a tumile le tsone a thuthule ditseng ke na khala go fita ka ditaba o nna kule ba re mabare o ikule ka ntwane o le rata ditaba le na le melomo le ba pholoswa ngebe e molomo ga o bolela fangedi ngebe le taba o go le dibeletse o consiste problem ngwe ka ka mo gae o isitse ke mang a sho mara o dirileng wena self a se o be honest mo modimo wa o tsene ka ra dilo a se o botsise modimo o kwanela dilo le monna wa gago o kwanela dilo le mosadi wa gago o kwanela dilo le bana ba gago o se o rape ene wa ba tseba re batho ba gale ba ile ba ropa kae le kae le kae o sa discussa dilo le bona o sa tseba ba thena bola ba o tlo dikara tsone gore ke bana le ntlogela ba re wena la pela modimo a ba sa discussa tsela ba re idonya ka modimo wa gago sesi inonya ka modimo wa lena ye itonya ka modimo ka nnetse re nna ka le modimo a re tsetse ba o tlwetse bona ko le ba o tlwetse mara o ditshekeng le bo mathomo go thoma le tsa senya ke modimo jwale bona ba o jwale wena o bo di tsheditse meboya ya go fura andiro bona jwale bona phoro e go bile mo ka ene moya wa phoro o di otlane ke tla ke bolela ka ona er theogele lengwalo le bona jwale er theogele lona jwale monna o tswile all together o tlogetse gore a haba o kere bophelo ba Josephat o bile on the line alright er theogele lona 28 ke moka kgoši ya Israele le Josaphat kgoši ya Juda ba rotogela ba motse wa Giliata kgoši ya Israele ya bolela le Josaphat ya re ge re tsena ntweng nna ko itira o šele ge ile wena o apare diaparo tša gago kgoši ya Israele ya ikgakantšha ya napa ya gatlhaga ge ile kgoši ya Siria yona e be e laetše balaodi ba dikoloi ya re le sa go tlhabana le yo e ka bago e monyenyane le ge e le e mogolo ge e se kgoši ya Israele e noši bjale balaodi ba dikoloi ge ba bona Josaphat ba re ke yena kgoši ya Israele ba tsabogela go yena ba modika Josaphat a tlhaba mokgoši morena a mo namolela modimo a ba gomiša ba molesa ya a shuwe brother Israel a iduru khona go nna tsapoka shuwe go go wela tsaka ka ba la tloka tsebe monna wa ba le lapa wa kgoši wa tlhomphega o ile a rolla go ntwe gore alla ore a thuthumele gore Joseph wa ha ba puile gore lentswe la monno la le metse kgoši ke tse ene mara modimo ka re ke modimo a alaela gore ka kwa kgošinyela ya Syria ba skalwa le motho o mongwe jwale o mongwe a ka no reba modimo wa ya protector ba Syria a gana ka ra modileta ba Israel no modimo o dira le bana kwa gaga a tlo phatla lengwalo ka nako e modira dibi o mongwe a ya go itirela magetla the whole thing ya re monna yo khela go ra modilata e be se ya re ba ke ra modilata e be re a fe ka dikotlo di mo emetse amen jalo go le ntwe se dilo di tlishe motho mo kotlong ge ntwe o tshela ntwe la modimo ntwe o tshela ntwe la modimo o tswa ka ntwe o ska dira ntwe so wa gana o gana ntwe so o gana ntwe so ra o botsa re nko tlole lo tiriso wa gana go tlotla o mongwe wa ba re ya bo makafula ga le re bona ra ba le dilo enough a re ra ntwe I know my brother TV is just like a newspaper it's just like a radio it's just like internet so go motho a ska lebella TV o a ska ba le granta o ra ska tšheletša radio ka mo le botša batho ba ba le relang ka TV na ba tšheletše radio na ba itšheletša so why ba sentse ba kgethe TV le why wa re ya man wa tseba man motho shu wena a o tsebe di tšheletšeng wa bona modimo kgalanya ka gore a napa a go bontšha gore modira dibine a re ke mang a ka yang go pleke so a dira batho ba le ba rata TV ba napa ba ile ka mara TV napa ba kgeloge ba tlogele mo servicing ke mang mo ba re ta o dia go tlotla preacher mo yo rera le diso go ba dula la di tsa motho mo re tsatse o tla mo rera la ntwe ngo tlo mo o isukile a tara la molele wena
tšheleka letšo la modimo lebelela bibele ya gago lebelela moprofeta wa gago o swane o tsebe gore meboya e bebereka jwang o tseane o ka o dutse mola o tlhabile kudu ya o kwareno jale re tlo ba strong ga o be strong gomme wafa mara ntšele o condemile ko kae gona ko thapelong because modimo o kgona go dumela dilo tse ditleditšee batho di direng di ba ntšhe di ba iše ko o tshwanetseng bjalo se ka fela o dula mo o re ge lentšu la modimo le bolela o lenyatša o bolente because tšatši le modimo o tla tšea decision ya gore o swantse o tsamaya o swantse o kgelego ke kgale o dutse ka mo o tšhilafatša lefelo le and there will be something that will come into and e tlo tla kare ke revelation dibuka di ikamo motho a quote see how many book number 1 are they good number 2 wena o bona motho ga la quote batho ba ba bala mo kae bana ya ba ka re ga wa bala gana go botse tsone go yo lebella mo profeta wa nako bibele le kwa mo profeta wa nako wo le re nka se bomele yena ke tlola tlhalefase ka moka re dula le yena o ka re anything outside of that o la tlhela Robon and I want mo profeta ke la encourage ba dithibi wo ta mo tla di plan tsa re kuranta e tshwana leng a se coach njo ke go pula monna kwa ntle a tlhakantsa mara mo profeta o le tsore that thing is full of demons ya wena fela o entertain and doing one issue ne o tse re ralo ka molomo ka ka mo pholoswa o le re dilo tse be se tsa ga ke la khwetsa bile ka re kwa di own ke banna ba mo libile bebele re a re ke tsa tshaba ke jolo ka mo ba setapileng formation ka ona o sontja be mo gare wila la gore for sure wila ra fitla go ga a o tsa mosadi re mosadi for sure sa mmodi lo mmodi a mele ka mo ga ila la ka ona bona ga se o tele mosadi ka mo ke le tsinga ola today wila lo le bo ga ile re ya khona o bua gore le a fitla go ga go mola yo gore ka ile ngwana o go fitla go ga gore a bona everything e putsa ke ne go khwela go singa ga ishumo gore a bona lo ja bona modimo mpeile mo a ke nna ka mo gona lla ka ile la phapharela ile a bona ke ne go khwela go a ke re bona ya o ska wa fitla mo o ska dumela meboya e go dirisa ntweng le gore o tseba ga botse gore le ge o ka dikola bo monnate gore riwa le o ka dikola monnate go le jwang le o ka ba leng wa ra direng as long as that thing is a victim of transforming your life something is wrong amen are feleletse bibele modimo ba shabile gore ba skala le motho mo golo le ge le mo nyane so bona ntwa ya bona e bile against one man ba nyaka e because le godimo le go fa yena fela go ra mo dilata ke mana ga go isa aba go ntwe mara aba ka sentwe ga ditse ke go nya tsamana le masholo mara ntwa ere o khwaye ena ba e go ntwe inyakana le nna ya mika amezi o change bibele ga go elela a ha modimo mo nna molele then bala eng itu balaodi ba dikoloi ba be ba bone ge isi yena kgoši ya Israele mme ba mo romela gomme monna e mongwe e a bego a sa tsebe a swara borwa bja gagwe a bitša mosebe wa tlhaba kgoši ya Israele wa tsena ka mo magatlhanong a sepemo sa sekuba le sa dinoka bon monna one o ba e ka petse yo ga le shole le lengwa di ka mara mashole so a di tima mara mashole so ba ne ba fetsa Josephat a se na go ja Israel e monna o mong ka o steve ko ra no se le ke ano a ba o ka e ma o mo sirile ko ra no tsia bo ga ne ano tšhintšha sa tse ko mo se bona wa toga wa se mo di tsi phama se go gore mo ko pana se phama se ba ko chest le ya dinoka go bone le mbobo wa tsena ona mo bibele re mo se wa tsena mo go shield ya mo di mo le ya mo dinoke wa tsena mo le shube wa no tsena wa tsa a ba kwara o tsene mo se arikiki ntwa ba e tshabela ya bore mo khweditse because o ka se tshabele mo di mara kotlo ela go kitima mola le go disguise mola e be se phathele morabidi wa neto ba se ja ba activity and I feel like we are not supposed to be part of the tribulation. As we are not even supposed to see those things. Mara mutu wa toka tebe. Udoki kweja kiti magara luchi. Yale munina shu. Uli to muti gore asa tokomele. Ringa ba tokomele nje amudu. Nge ba bila asa abili desire ya ko ahaba. Nge ba nje itulete ahaba nge bila ilo kwa mo diliase. Joseph atasi.
mara o tlo ba phatse ya o kitima le go welela go dintšweng ba welela le mašole a mangwe a dikologiwa mmaleje le digateledi dilo tse ka moka ka baka la go nyatša modimo ke eng ke ge motho a thoma o nana go a tseba mallo tse di dira ke eng ke go latela meboya e mebe ge o latela dithuto tse di šheleng o tlo ke kgwetša le moo ibale a re tselele mo chaptereng ye latelang chapter 19 re baleng ke nyako bala verse mokgwa ke nyako fitla mo ke tshwanelang taba ke ke dintši ke dingwe tla di feleletša ka la bobedi a re mo go chapter 19 re baleng verse 1 re theonyana le yona yona bala ka tsela e Josafata kgodi ya Juda a boela gae Jerusalema e le shebeshebe a gatlametšwa ke Jehu morwa wa Hanani e bego e le mmoni yena e amorela a re gale o thuša yo kgopo o rata ba ba tloilego morena bjale o tlotlelwa ke kgalefo ya morena fela o sa hweditšwe bothakga o ene ka ge o fedišitše dikokwane tša Ashera nageng ye mme wa tiiša pelo ya gago o nyaka modimo bona bjale monnola wa gago kwa tswa go na le moprofeta o dira dilo tše behind the back of the prophet o dira setšhomi kwa la bolele selo o eta a bolele selo morago wa go goelela dilo tše ka moka tše a tsena ko motseo o tlana le moprofeta a re wena o tlogela mone o kitima kwa o goelela ko dintweng wena o rata go retwa ne o tlhoile o rata ba modimo a ba tlhoile o nyako o kgatla ko o dira sekgotsi le batho ba modimo a ba tlhoile wa mogala moprofeta a ke ba mona mara ga a dira bebele re o dirise ke go tuma le go khuma bona re no ba group ya mo a e mo classeng yaka a e mo level yaka magošinyana a ditšhabanyana ke nnyane ke nyaka thaka yaka ke raile thaka ga ke mo dira dibi kako ya gore ka mokgokedi nkuti ka ntho e so ba mo servicing ntho a bana yona gore tlo kgwetsa re sa kgone go fellowshipa so mo dira dibomo o file mona o tsamaelana gaufi le ena tsena ka ratša gaga moraonyana o dile diphati tse dingwe tša bosego ba lo dira jwang lo apea lo decorator or lo opela whatever you do o tsene ka moo morago re pha o krelelo ke mo phathing ya badimo and o fitlhile and wena speaker number 1 or item ya gago ke a mathomo or ko wena o amogela ge ba fetša go thwasiša motho ko wena go mo asodi mo alele lešeng la motho yei thomo bona gore tsene ka rantleng and motho o la ga dira dilo o tshwanetse a tla tsene ke moya and ke nna fela se wa le lešeng mpotse re ko kae ka baka la o kitimela dilo o sa nyake selo a ye go botša mo modimo wena o a tseba kere ke gale o di bona o na le experience ya bophelo jale bona go bile ko kae is very important go nyaka modimo pele and lo tše dingwe bošaedi bontši ba dilo di tla ka leina la borapedi ba le bona ba rapela o bone ba dira gore ba rapela ntho ba re ba rapela modimo ka yona e fetotše maphelo a bona na ge e le gore ba rapela maphelo a bona a fetogile ba ka no re ya rapela mara bophelo ba batho bao ba bolela gore a re tse gore ba rapela kae mme ba rapela ona kamo motho a no gore wa rapela bophelo ba gago bona le ba modimo jalo wena o ka tlo re botša re o dia segwerane se sa motho wa o se dumele o le modimo tša mmetse di ka tlholo o tsena ka rata ba motho o sa etsebe a ngwana modimo emela bo right a re theoge le yona 4 gomme Josafata a dula motseng wa Jerusalema a buša a tswa a ya le setšhaba a fitlha Beresheba le dithabeng tša Efraim a ba sokollela go morena modimo wa botata amen go ka yo bala history ya monno bebele re ga thoma go ba kgoši ke tlo le fa lengwe le re ka se lebane go bala mo e ka verse ile ka ila ke bontshe bophelo ba monno Jehoshaphat ga thoma go ba kgoši bana ba modimo bebele re o tsamaile a thuba dilo ka moka le tša medimo a sokolla setšhaba se tša sika mo modimo ya wa thoma go ba le dilo e re ditšhaba ke dingwe tša thoma go tshoa modimo wa le mo bona ba thoma go patela di-tax ba thoma tliša di-presence ko bona go a bja order a tsamaya le metsane ya ka ya bja balefi a dira di-order ya ka moka ya modimo dilo tša shape modimo a mo blessa mara just that friendship ya gago ya gore a no tswa a kopane le Ahaba mola yona ntho ya gore a gomane le Ahaba dilo tša thoma go senyaga ko morago because ga boa fela a re
a thoma o tla mo disenseng tsa mo profeta bolelena o krelo he must go through the whole Jerusalem aba sokolele go modimo le bana ba se ba yena kwa ntwe e ba affected because their leader o ya kwa afela ya kwa a collected the spirit ba e bona ntwe le mo yena munno mo tshita mo botso le ga tla re botse mara go ga a ba dira so le so ge munno a etela a ba ora munno na le tsona le tshimo ba tshwa mo di practice mo se ba mmoja ga bua mo profeta a mo gadile re ke it takes a prophet go bula matho a banne kwa a butse ke mekia ge ba e tla mo profeta so gape le yena o tlo bontsha monna o Josephat ba lo ka ba moluki go fitla kae o se di dile le ntula modimo ba botsa re tshaba se ke tsegelogile a ke tsona le go re bana ba modimo di spirit di ka mo kgolo la sara a ne go mothatso re tlela le mebo ya ka fa a bona Abraham o tlubile ngwana morena ne a sepela a ya go lefaseleng la gera ga fitla go lefasela la gera khoshi ya kwaleke a mebele ga rata mosadi wa hae ga rata mosadi wa hae a ba ya mola negotiate dilo botse ga fetla negotiate dilo botse ba kwana a ba tsia mosadi wa Abraham that thing ya mo monna o tsere mosadi wa monno mosadi wa nyetswe monna je o tsia mosadi wa motho ntja bona mosadi wa o nyetswe a tse ba sa tsebe se tsala gore mosadi o nyetswe o sa nyetswe mosadi a motse go no dira ntwe fela wa thewa go tle mo e go lekulu modimo ga tlo thewa bolela ena re bona wena a bimela ke tlo bolela o tsere mosadi wa mo profeta mosadi o a ino ba single sister o na le monna ga wa phila o ka kwa tente wena o tshabile ka mosadi ya motho busetsa mosadi o a re ke re modimo a re bona busetsa mosadi ene go bo ntwa ne o ile se cause problem mo motho wa gago o na go bitse monno le ga ke mo profeta ga ba profeta go bona ba gona go rapela le di lokene motho wa gago ka mokana ba se di bona ba sabela ga shetse go na le case mo motseng batho ba le a ba se phatsi ya taba ya monno ba bangwe bile ba nokule ba re khoshi matsana ga re go re go nyala so ba tsebile gore shetse ba sa di bona pele go etswa letho ga tse sister a Sara mola mmushitsa go Abraham ntwa mathomo Abraham a se di go re se a tšea mosadi ga botse monna re bona you got a curse itsene ka wena go se I must pray for you ke tloshe this demon o itsentse go batho ba hao kwa because why lo tse ke mebo ya tse a tlo bona so o santse go shela lo tse di a fetela bana ba modimo a tla go thusa ke sa tswalela bana ba modimo in closing Bibele re batho ka moka e tla ba go ruta ke modimo batho ka moka e tla ba go rutwa ke modimo ke di mo ditaba tlo feletsa ka Tuesday amen re ke tswalele fa Bibele re ge motho a sa mo le mmuso wa modimo ba ke ba bolela taba ya modimo ngwana modimo lentswe la modimo le ka se kgone go mmela mo phelo ba lentswe la modimo se le bereka so lentswe la modimo a o le implementa ka mogomong amen batho ba thiele ka dithuto tša meyo e mebe tša go leka go alright re ke tlogele leng ka mo tša go leka go impersonate lentswe la modimo gore batho ba tšea ntho e le gore mokreste a ka e dira ba sa lebele gore o e dirisa keng ba dira ntho ela mokreste a e dirang ba e dira ge ba dira ntho ela e dirang ke mokreste gona ge ba lokile tla ko bontšhe a ke bolele ka ke nofa motlhalo mo botse bakreste ka baka la gore ba na le moya wa modimo ba apara roko tša bona tše ditelele a ke robona ke mosadi wa tseba gore ngwalo le reng jale o mongwe a sokologe o dirang wa tsamaya o reka roko e telele le ena o tsamaya mo kgausi le bona ba mara wa ke tseba ntho e dirile batho ba le ba tlhobole di-miniskete ba apare robotse ke ka baka la re bona go na le conviction ya go tloga ka mo pelong ba bona jale o a dirile go tloga ko pelong o le o di direla gore le ena motho mongwe ga a ka apara roko e telela ka pholoso jale o ithomile on the wrong side a e thome ka montle e thoma ka mogale go e thoma ka montle e causa problem ya gore o tlo dula mo lea jare go apara roko e telele ko go bona gona go ba mokreste bale dimonna pele le ka phetelela mo dimatabe le dula mona le gore wena wa apara bjale ka sister so o phološitšwe mara go thoma go dira dilo tlhaga ya gago ye wrong ya tswelele bale didimole dia le ya go entice le go tsa re aowa o tlo loka o ka se loka because your nature is not changing ge tlhago e sa change ya go ya gona le selo se se phetlang tlhago empe kamo go ne le motšhini wa go paka tlhago empe wa go paka go kwata dilo tše ka moka le tlhakatlhakano kama that is why o bona le o ka dira dilo ka moka tše ba bangwe ba botsa re go nyako sokologa be ke bala mo profeta maybe let me just read it for you be ke bala mo profeta a bolela something e tswa mo molaetšeng wa enticing spirits o re
like I said, enticing spirit ke demonology buka ba lena le yona ke message wa boraro ka mo ke tobala mo page 77 paragraph paragraph 93 or enticing spirit going forth, demons under disguise. Litimoni li ile ko pleke ya Josephat wa la fika mola la sere ke lona litimoni la itira moya wa bo profeta banna ba le ba emela ba le 400 ba ikwa bana le tshutsumetso ya o ya Ramot Gilead ne ba itsa ke modimo ene ge ba bala ba kelo Ramot Gilead ke tsomo mangolo ne ba itsa ke modimo ba thoma o exercise ba ngo dira dinaka tsa o bontsha re ba thule ba Mosiria mola Bibele yana ge we lata ka tlhaloganyo e feleletse e bontsha ba a se yena motho mo Ramot Gilead ka tseo mare ka tseke ba ka modimo se tsena morubile mare ka ba ka ba anointed wrongly moya o le di deska ya ka o ka tsere ka mara hao go ba wa tsena ka mara kereke wa di shaba ba ngidilo ba itsa ke gona e le modimo or ao nna bo bruban sola wa tsena go go bona motho o dira photo le batho ba o sola o tle ke le la sentse kana go motho mo o dira ntwe ngwa o magala re sa mosola kantsi a le nna re tsorwa kana modimo nya go latha motho la le go re tsoro mala ba motlogela ba motlogela next time re go bolela wena mamanga le ba motlogela a o tsi buru why wena le ntila modimo le ra wena le re wena o nyoko compare le motho mo a o tsi bitaba tsa re why di ba so sia pleke ya gago wena bala le ntila modimo le re ka o botsa ntwe ngwana modimo le ye re go botsa o fente o i check a ebe le ntila modimo a ke wena o tlile o to rapela modimo o bona tsebe se le gudu ka rena le tlhago tsa rena go back o lebele ntila modimo dira ntwe modimo a botsa you'll be fine mara me ba yo go le pita ka mara bra pedi ke le quote di pese quote di ka moka those things are demons Bibele ke enticing me wa ya go fura tsa gore e go go ketse o bo wele ka rantwe ngore modimo go nyaka mo look we are in the last days we are in the end time the world is just about ready to come to its head like a sore boil somewhere that's going to explode one of these days and they could jump out of it or the first litle mo felong and se ya mo sa me wa me se tswana le motho a tswele sesho or like a sore boil sesho se le mo mothong or sesho se la o le fast le fitile mo bofelong jwale ka ga sesho se go motho a bile sesho nyana se se senyane se a kokomoga mara se fika mo le se ka se sa go la go feta mo se sontse se thunye it must explode se ntshe di chi or the world is about ready to come to its end like its head, like a sore boil somewhere that's going to explode one of these days and the core jump out of it. It becomes filthy. There's no salve that can heal it. Or se shows ka ka mo lwana si kore se shows on diwe sa bonja ke se shonyana se wa pla le tsona di bula ntwe ka re se ka ka mo la sa dira mmero kwa sona ka mo gare sa ba sa ya le tsole motasi thunya se tsodi tshila mo se kana na to tsia salvela se dire the damage ye kholo gudu ga a se sanya ka ntwe ba ka no re tsa mo ri pa le tsole o zone use treated before so na se thunya hore ntwela e sa ikaga mo we attack mara jale o bolela ka situation ya me be hore if it ka mo le if it is everything ka mo gara kereke bale e thunyetsa ko ntle and re thunyo to a esa le thuso ba ke point of no return wa le ndi tshila a tswele pele ka di tshila wa o lo ka tswele pele ka go go ka sa iludisha jwale ngwane e ro sa na di chance ya go le dula modimo make right your life jale tshile ke re there's no salve for it a one tlharo sa ntwe a ke Bibele e tla mo gore o nna o reka tlharo sa matlo buy of me I salve mo lengwa la Revelation 13 verse 14 to verse 21 ya lengwa la Laodicea. They've rejected the serum or they've rejected the treatment. You take a ball arising there, if you don't take penicillin or something to knock it out or something another, it will keep rising till it bursts. Go na le sikagusi bona ntwe sikagusi mo o lo se lebela re ntwanyane mo shi ya mela we le se o bona be phusha le dikipa so o ile twa le ntwe mara ke yona e o sa e treatment je dilele we to go to motlhaye o thunya mo o bontsha go tlagile mo taba ithona. That's what the world has done. It started not long ago, letting down. Ara khale batho mile go leseletsa dilo di no ke tsenela ba tshiletsa mebo ya ditshila ba entertain. They got off on a great idea. False spirits come in and began to tell people this, that, or the other. We broke into 900 and some different denominations. Ntwe di lero batho ba re ba rapela mo profeta ga bolela di kereke be di 900. Mamtla ona ke tsaba di fitile go le go di kitima di 1000
King dira batho ba bala Bible e one o mongare nna ke bona so o mongare ke bona why we bona so o sa ibone ka mogomodi mai bolela o ja pisinyana o gitima ka yona o ja pisinyana mo la go mo gilia o gitima ka yona a o tsego le ngwa le le tobela ka le go aha ba le lotse ka mokate o gitima ka yona go sa tla o tlotla this thing is getting to a place where e ka salukisha. All right, everyone has a different view. They say, well, we believe this period. That's all we believe. They say they can't let the Holy Spirit come in. They can't have the right of way. God got a bunch of people that could shout. Then everybody had to shout. Just because somebody shout, everybody knows what or le bana ba bona o monga tsene ke moya a shout na pile le bana ba hallelujah hallelujah bona ska ke chantresi moya go ba ga setse a ebe moya ge se moya tlogela lutse ge le moya fine mara ge le ke moya o modimo ka marao that noise you dirang so ke tsamaya le bophelo ba gago o ska screama budu phela jwale ka Satan scream sa gago se le bophelo ba gago ka mogare e bor ka mogollang ka hona ka montle ke ka mogollela bophelo ba re boloke ka hona ska tlo re direla lo dingwe. Amen. Now listen to this. They got some could speak with tongues. Then everybody had to speak in tongues. Modimo to tsa batho ba bolela ka maleme ke maleme a modimo. Then Satan wa bona all right modimo mola ile a dira ba bolela ka maleme a sa emela go litša ke modimo bana bile ba no thoma da ba 6 mabona side mana wa twa go bolela ditšhidimo wa go ditšhidimo tsa smaleng ke dilonyana di gona so steam pump engine teta level ma bana roka simeka roka engine what wa tsa no kwa dilo ga me ka mola gare a ga ona ntwe ba e bolela di o ba dilo ba bolela ke maaka. These are evil spirits impersonating to modimo ka e dira mara ba se tlhokomela ba dula mala ba re le maleme go ka rena ba ntwe ro ba tlo ro my brother lena ko lena le bolela ka maleme ge ba bangwe ba bolela ka maleme le ra se ona yo e ba ka ro a utse gantsi ge o ka yo lebella bophelo bo bodia wa lo la go letsa bo fetša bolela ka maleme wo mo lebelela gore ga fetša bolela ka maleme o direng o kra betile ditso mo ka tla wa tswa ntwe be bolela ka mole ka se be modimo modimo ka se bolela ka mokgolare tare ke le bana ba ke le ratile ke le tlholofaditse e komba tlhanga ba sukula ga wena re ka rufile sukula ba re ke modimo o lo se ke la gala le dimong le lengwe le tsamaya le ba system ra right through bona ba tlhaka ba modimo ba tliše ka tsaba di le botse bona ba tlhaka ba modimo polo bebe re tšhentše tlakile mathomo la bobedi ntše gore ntwe e bolela mo a se ya modimo je tle nga no re tlo gore Satan get out le timonele le go tswa bana ba modimo bo poloke ba tshwara motho ga la ba boleletswe e be le motho wa maloba bebele ge ba fetša go koba moyela batho ba ile ba šomiša siteola for moya wa maloba ba ile o tshwariša ba re bo polosi ba sentše ke ge ba ile ba tshwara ke ge ba ile o bethwa ke tša tlile go sokologa motho ko tronko moya o le o bolela e be le moya wa badimo mara o koutsa mangolo ene o bolela tšone mara motho o ne a bolela a re he kae o mo tšheka ke sedupe kwa bošego batho ba consulta mo yena o ba ntšha dilo o ba loma mo go tswa mekgaditswane o a ba loma mosegare o bolela ka kena motho wa kereke you must be careful ya dira le wena o tšheka go tla mo o kitima o rapela o bontšha bone go dira dilo botse ka order fine ra e bona ntho ra e bona ngwana modimo ra lebo mara ge re sego ke eng e tswelelang ge o ka ba wa e kry-e le gore a se yona please be careful ntho e le modimo a se yona e tlo go bolaiša that thing because e nye gore o amogele o ta kereke o dire lo tse re di bonang ka matlho re leboge le wena mara that thing is busy killing you kare a e lokiše bophelo ba mo le gore kriste jesu o ke tlile gore lebele bophelo and have it abundantly bale ge bo sa tle mo go wena mara o tsena kereke o ikwela o thabile ke eng ntho o thabiša ke bophelo ba go seloke it's a wrong spirit ya go foraforetša don't listen to that thing. They got all like this till become absolutely contaminated with enticing spirits, enticing people to do these emotions when there's no God in it at all. Then they go out and live any kind of life they desire to live. They call it. They live any kind of life they desire to live, and they call it Christian. Or the whole family is about one over the Mabuza. Check out Mukachi. To one about one and come over one over in to one about Gravata Makamaru. Ke ba ba mo dira mo sa go boneng mo
Bagamara the beauty contest, that is a demon. He's got a demon in him. And the world sits and looks on, say, well, look at they and good as they are. Well, Ashu, enticing spirit, Mergoyanagori. Idiro le batho ba le go fase ba ska sukulu wa karo utamora hallelujah shampara karakata papu. The next thing ukwa una le bona le ya baka le baka tshedi di baka ba iputsa motho ano wa kereke o gona jwaro a di le lotse la go kereke mara gona re a tshwana ka ntwela e dira yela rena taba le yone mara ge mafelelong dia fana le di so aba bona au so king oksala salwa ya oksala yo kano thela kano tsena kereke kano dirana hallelujah 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 mudira di bua tseba ko mmere go kheba motho o dutse eng yana ma go ona go kereke o profeta o batla o tshetshelele uno shota dina ka tsa tsedekiya una le maka. A sinner is a sinner. Don't try to reform them. Don't try to tell him this, that, or the other. He's a sinner to begin with. He's a pig to begin with. All mudiradibi. Difference am mudiradibi. All mudiradibi do mudiradibi. Asinga ipofikasi. Ukinaleta wa yakulu. Diga mo mudiradibi alinka ho. He doesn't know any difference. If he goes to the movies, he goes on Sunday and he goes to the ball games and he does all these things, he's a sinner to begin with. His nature is like a hawk. Can I body moving? Can I body bolo? Can I body? Ntwe mutira la abenuloche. Kikawa kala kimutira dibi. Wo kimutira dibi ya mon. Shule ne. Mara omwe. Uijaro kana kireke mara. Una lili dimone. Ya mupora kawala uya kireke mara. Kapeta uya di movie. Uya bolo. Uya lojela cha mutira dibi. Kimo problem hidu chimbi. Because mutira dibi la kitu mola are. Hey, what's up, man? Mutakanya nunke baba mukuba woman. What is this? Nini. What? Nini alisha. Mutakoi lo ba mpya fela. Uko lo na kimja ya halu. Hala ni chama. Nini. Kwa sasa nasi hapa azini lishe cup yako kai. Mudiriu out. Hiyo. Kila mtu akoko kureje mu. Alright. Kimita mtele na kumja. Nale na ratwana. Urja kireke urapidisha kasi ite. Wana utwana lidra luka utwana utu muja. Kapika bala mu profeta jo. Paragraph 95. The old hawk stick his nose down in the manure pile and eat all the grains in it. Ore kolobelo tsencha ngoka mola ya futu. Ya kradi do na ya ya thotsenya na kamola. Kamara le raga. Ikulube, ne? And that's the way with sinners. But when you get you go and call yourself a Christian and stick your nose in with him. Yes. Then you are no better than he is, but you are worse. Come out from it. Let go of the world. Let go and let God. Let go. How do you let go? Marikita kereke emos, ufundile kisatana oboja rotla kereke ga odira obe muthu mukao. A phale muthu ra dibola. Khaba dira so dira le bona mara o tsene kereke o jara kona Christ. Nkane ola wa muthu ra dibi a dira le tsolelo na o dira. Something in you se o boja maka, ba teenager o muthu kita khona jalo kitole le jengwane. How do you let go? So many people are wondering today saying, well, Brother Branham, how do you let go? I know you had a lot of theology on it. Let go. A lot of people just wake up a sweat trying to let go. That's not how you do it. Many people come around and say, I'm going to go on a 40-day fast so I can do something. You don't need a 40-day fast. You need to let go of the world and all these devilish things and take God's weight in your heart. You've got to be taught how to do that. You don't do it by jumping up and down. Neither do you do it on a 40-day fast. You do it by a surrendered heart to the Almighty God. Now, mo prophet are fofa and fast. They have to work it by their own power. Fasta.
go le ntwe e diregile mo pele gore e dira gore a fitlhe mo a fastang mara go le mongwe o lata fasting so gore a se a sokolo go yo e lata so o kry le 40 days jole a se a fast o apply sa tlala jale o bola ke tlala 40 days ka moka ka re a sokologa o mongwe is jumping up and down hallelujah 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 oh God forgive me forgive me forgive me forgive me ke motho wa sokologa o lla from the heart wena gore all right ba dira so ge ba re ba leso wa ne go sokologa ba tsore di ka moka re forgive me I came to o tlogele go flow go dira we came to I'm going to perform maybe ndile ga ya modimo ba re tlang ke no pele o ka di tshimola forgive me forgive me forgive me mara ga mo pele wa ke kwa ye o ka se tlogela wa ke kwa ye nga se tlogele no ye modimo tla le nkgotlele modimo ka se go khotlele you must make it right le ai kwa bana ba modimo amen uri like a little baby, I noticed my little baby back there, his mother trying to put his little jacket on him this morning. Ore ntwe itshwanale gore ntwe ya o so go tlogela jwang dilo tsa go tshwenya tse are e tshwana le ngwana re ke se cut short story sa are o tshwana le ngwana ga ore ga ba tloga ga e fru o bone ngwana ga a le ka go apara baki ne bala le ka apara baiki o mama ga mo jara apara baiki o ngwana ola o a leka o tsentsha letsogo gore le no betha ka mo le ka mo ka maraja a le tseni wa ke gore ngwana wa le ka khadi ba nna le tsonyane le wa le gore ene o shock wa le gore a se le tseni ka mo le wa le gore le tsogo a se le tseni ka mara baki ka mara le tsogo la baki le no popola mo go tlebile walla so Oria is just like and ge le tsogo le la se le tseni wa le kwa ka o le kwa para baki wa se bara se ya para o iswere mara se ya para wa tiko o tsona le wena go suluki o ke kwa ha motsa o botse motho mo wa le ka mara wa gore you are beating all around le tsogo le se ka mara ba ki le tlo tsena ne a re wa tlo nyaka you need a guiding hand you need to be taught how jale mama o sentse a tle mo ngwaneng a re ba ke ya ka ngwana ka motshware so a je tsogana le la gage la ngwana a le tshware ka mola a le goge ge ngwana a fete le tsogo la le fete o tsena ka ra ba kiwa kwa ke apere jwa jwale le wena the same way wa leka o nyako ka tana wena marwana he kai he na ntwa ke go tlogela jwa ba tsa ke o le ka o dira jare little child bibele wa a samogele mmuso wa modimo jwa ka ngwana ka sloke because why you need a parent to help you amen o tlhoka motswadi o lekile o sokologa gantsi modimo a tsanya go lwa le batho ke wa tsantwa ya thampa modimo I don't want it o kre bile o tsamaya a ke saina mara tswa di a itse ka mogongwe a itse ka tsa matsa ma bona ke saina e tso se dira ka mogong mara go thoma gona gore ja di sisieng ntwe la retla o se kwa dira o se go to rapela ka yona ne o ka re mola e tla wa ilisa wa idira morao yo to rapela ka why we tlogela in the first place a gre o bone ntwe la sia jalo wa tlogela wa idira go fetse go to modimo tshwarela ya re chanta na le maka jalo o so go kwele ntwe la modimo ge ntwe la modimo le go kgale bale ke mang motswadi wa rena wa tja le tsogola na re lokela ka maraba ke nyane ya rena nyane ke modimo ka le ntwe la ga kena tlo re bontsha Jesu Christ a re ge le sena nna le ka se gone selo ya gone ba bang ba nyako kgona go reng ka no dula ka dira so go tlo ba right o ka se be right ka mokgo ene lo wena go feta dira dijo wa ke kwa re stila so lo ke bale wa o nyego apele tso pele ka ntwe bona calm down e tla mo modimo o kwese modimo a se bolela ge bibele gore o be le matla o fenye every day you must read and pray read your Bible every day and pray every day ke ntwe o itse bana ke e rutwa ga ntsi Jolo ska kra we tla mo o we gore modimo mphe matla ntwe modimo mphe matla ka so mphe matla how do you do it read your Bible and pray every day kwa ka mo to rapela re botsa modimo mphe matla wa rapela go gae wa e bala Bible a o ba le Bible a o rapela marone go to rapela gore mphe matla so o so o tlogela tla o rapela go dika taba eo amen you must start doing it o fitle go gae o iphe nako o be nako jwale ko bala o bale o tlole o thaoro modimo mphe matla go bala nna nna kwa go bala o ishumisa o nyoko to rapisa gore mphe matla modimo nthuse ke bela kwa rapela tsa mo rapela o tlole o thago botsa modimo ra o fena modimo o file nako e ka moka o dia go bake ka yona o dia lutse ka moka tse o penta ntlo o dia lutse ka moka tse o nyaka di-quotation tse lutse ka moka lefase le ka moka o bolele ba action wa tsošološa o tsene ka na di-program tse ka moka tsone tse o di nyakang o lebelela le TV
ha fe jalo modimo a fe nako e fe o ya modimo a ga tla time TV ya gago o ja di chance you must switch it off ba go tshwana morena o tlogele o tla o ska fora ke moya wa itse go rapetse kuduka taba go rapetse kuduka taba bona la pele go le tlore e ka se dire ntweo ba rapela bana mele tshaba le tshunga di die why because gena ba o tla thapa le gore ya go fa power ya go resolo nako ya go fitla o dira selo o se dire o ska se tlola le go se rapedisa right through o yo go se rapedisa mara o yo go se dire ge bibele re bo bile o fenya ka bonolo o ska tlo rapela modimo e yo mpha matla bona modimo se o file matla ke o file matla ka go ruta ka letsela ka ere motho a bolela bofe o tlogele go araba o tswa le molomo wa Yes. ke na go fenya e se gore o tlo rapela ka yona o rapele thapela go shuka moka ka selo se le o se dire you are taking chances you are anointed with the devil ka re nna kwa o dira selo itla a o se dire bibele mo a o sa no ba mo kuifela o so o be mo dire ge bibele re rata mosadi wao asi mo bibele ta mo rapela ka o rata mosadi wao no o sa ndiro ge o na le lotšeng di le di ya o se le ka mosadi wao ke mo so ndutse na ho ke mo tabela o ipele go se ditse na ho ge o mosadi a jantlo mo bona re ene ya ke nyake a se go o mo tšoro tsa ke ka mo wa bona ka mo ke ka mamma jo ka ratse ke na go se no ntse le rato ya mo le leng hona tolo ka mo fa ditring wa tlhoka direction bibele re batswadi kgalang bana ba leng o se o dule fase o rapele modimo re fe matla bana ba rena ba rekwe mare ngwana gala a o bolele selo o kwaneng wena o yo molalela ka maratha pele ba rekwe modimo ba rekwe sho wa seleka ge le pele amen o thoma ka bedi ka yena ntholo sa inyake a o re selo o yo go tlo rapela ka yena o sasa you are taking chances on a little demon you must stand up ka thoma o senya asina go rapela ke ne go bona ntho a kenya then you get power. That's how you get power. You want to abanye go exercise dilo. Ba le go le modimo ba dire tsona magical. Awo. Bebele le ska mo mafelo wa iteng. O ska dule mo le rapela modimo phamata. Ma re tshomi di phone dire a re kae kae. No re ya mtlhape ka speed. Ke mo so yo mo tsore a ke. That's where power is. Ese mo rapele ka yona. E dire. Ya go tle batho ba ntse ba go bolela mo. Ka modimo will help you. Modimo go fa matla ge o thoma jale problem go wa ditse ba rasolo jwa ka ngwana ga le ka go apara ba ke a tsole tso ga se le tsena Allah Jesu Christ o re I will give you another comforter ka re o lla o palla go apara ba ke Jesu ba le mo ile na ga fitla a khwetsa madimone a le mola o ba go ba yena ga go ja ba ka legile a thusha mola a re ke tole fa e comforter jale wena o nya ke comforter o yo re o tswelele ka rona le matla o le matla ma Jesu re ge sena nna le ka tshwanetse wa le ka tshwanetse le o ska dumella mebo ye meng e go dira o dile ka ra situation o khatla ke o irapidisa mo a go dira selo ka yona. Prayer is not the only thing. Prayer is there to give you power and give you direction mara ge o ka re o fetsa o rapela wa dire lo o dirang bebile lo tsala le motho wa setlhae o le o tsamaya mo pele ga speed ka speed ke le ntse la modimo a fika mola ke tsebele a ipona wa tswa ke na tsikana ga no re tlo a ga o le speed a ka tsoro ka milo rata jalo banya ka mara speed ge o fetsa o bona re wa kama speed se la sa o kama ke sa o botsa wena go bona mo bua o fetsa o bona re tsikana o swantse o nya ka se ka mo osile e se o go tsa mafela go mo speed o ena tsikana ga betu yo a tsikana yo o ke tolo ka le tsa ba ga o nya go kama ke ma jale o tla mo le ntula modimo la go botsa tsa mo le diso a o di wa tsamaya o dira mo gorata bua gape o re ena se ntula modimo la re khala a o khale lo tlo ka ba. You know what I'm saying? Jwa go le madimon a dile ka mara batho ba dile ka ra krek a ba dirisha dilo ba tswela pele ka lotse mara modimo a ne lotse we must come to a stop ra le ba bana ba modimo a go tswana fate a re ro dira dilo botse o ska le go rapela gudu o ska le go shera gudu sharing ya gago le di emotions tsa go a di lekana le bophelo ba gago ska kra gore modimo kae he modimo ka ya mphapono o tswa le bo Zedekia the next thing a ona le nako ya go rapela modimo mara ntwe le ngwe itla go bitsa modimo bophelo ba go must match what you are saying. Is your life worthy of the gospel? Message wa so tlo no reriwa mo kra re bontshana di code ba re wa tsa bo bro ba re la botse a re mo mission wa lotsa mo go bana ba modimo re tlo loka ene ge o sa lokitšheng tla modimo tlo lokisha keng ke le tla modimo le bolela wena ile wena go khotsa metlho wena wa tsa keng gore today wana gore ino ba bophelo ba ka bo tsweletse bro o bo boletse exactly asima thomo o itla mo sebising batho ba rera ba borela bophelo ba ga
mara question go o dirang ka bona ka re metlhelo e tla mo fa ba bolela le dilo ke tla ha ka mo ibile se didio khatla o nna modimo wa nrata o rata o diang a o sola ka metsa o re mo sa loke baso motlamu ka modimo le ge o ka le ntula modimo le modimo a go sola go ra o rata mara a go sola gore a tle go sola ka metla o go sola o loke o tsele pele o gole mara o ka se gole ge le o no tse o dula wa tse gore Jesu a re ge thoro ya lebele e sa wele mmu ka re o ka kry-a gore thoro ye wa tse o feta legotla ka monana ye ka mo thoro ye jale tlo ba yang mmedintwe ntse no ba thoro ye thoro ye a e badiwe bobedi o tswela a bjala e seng a bontšha batho dipedi di ka mo matsong a re bonang fela ke po ya grade A ao o bietse jale wena o ditumolane o tsere ntse ka modimo o ibele ka motlhogong a yo go apply into your spirit le 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 tse di go fenyang go ke kwa ka ra o rate motho go ka kwa re mommanga ke morato o nagana gore sekare sa mothola o sa morateng o letlhere kgone go kwana ke sefe ke tla re o rapela o tša ditšhanse tsamako yena o thoma morata that's how you do it not o rapela kudu ka yona go a ke go modumedisa o a ke kgone modumedisa o nagana ka ntle motho o diang o tsone o dumedisa sa mago bona o tsone o molato o modumedise ka ngwaneso e boima la mathomo mare you must do it that's where your power is modumedise mo e tla mathomo le tshula nne ditsapa ke le gale le senya le di tshwere ke madimone ya no go re ya le no ya go sneta ba tsa le re so fine modumedisitse ka sa le a bua modumedise ka ngwaneso wa no my brother my sister ke a tsere ke go tlhowe tshebeke a ngwaneso ntapedise you know is going somewhere wa igwisha mara ya o dula mo la bana di dutse ipereka di ka se ipereka o dutse mo and in 20 years ona na dutse ipereka mo bona ra di ipereka every day wa bona ra di ipereka mara ona na dutse ipereka wa tsaka ke it's a demon lo tentsa kereke lo bile mo go senye are le bogeng modimo bana ba modimo re a leboga are menga maoto bana ba modimo go tsona patse modimo wa rena wena alfa le omega motlhodi wa le godimo le lefase modimo wa rena le moletšatši la lekgono re sa kwele lentšu la gago kgoši ya bophelo ka maatlo tlhe re a leboga moya wa gago le lerato la gago modimo wa kwele botlhoko kgoši ya ka o boletse gore batho ka moka re tla ba go ruta ke wena papa re thuše kgoši ya bophelo re tšee lentšu le direle le mo maphelong a rena kgoši ya bophelo e se ke a ba go reta ka melomo mola dipelo di le kgole papa re kgoniše go tšea lentšu le dule mo mafelong a rena kgoši ka mo mafelong a rena ka leina le le maatla la keresete jesu re sa kwele le jalo papa re tlo tsamaya re ya magaeng a borena tsamaya le o molomo wa rena modimo wa le kwa kgoši re tswele pele papa re le bana ba ga modimo a ka re go nyake mo dithapelo le dilong ka moka tše re kwaneng ka tsona re tlhatswe mo mothong wa rena wa ka mogare re tlhatswe mo dipelong tša rena o re tlhatswe mo dikelelong o re tlhatswe mo moyeng o re tlhatswe le mo mebele ya rena ka leina le le maatla la keresete jesu modimo a ka re dedicate maphelo a rena ka moka go wena go tšea ka re di phuthego go šega re tša bophelo ba phuthego e re boya mo matsong a gago re a ke maatla le godimo papa a tla a tswelele mo ara pelo tša rena modimo wa ka a kobe maatla ka moka a sebile go se dumele lebitso le le maatla la keresete jesu modimo a ka re se paralyze di forces ka moka tša lenaba ke di rata go senya le go tlhakatlhakantšha le go akantšha bana ba gago all the enticing spirits modimo ka ra di leleka ka lebitso le le maatla la keresete jesu papa re fe tumelo wa gona a apply lentšu le papa ka ra maphelo a rena go tšega re tswelele re le baga ka dinako ka moka re kgopele jalo papa sa tlo tsamaya re ya magaeng a borena re dire ka botho modimo a go re tlhonofaletse tšotlhe tše re kgopele jalo re dumela lebitso le le maatla la morena ke tsona keresete jesu re leboga amen